Tidak taruh. Awasan ako pila na taruh. Tamara di karawa, sekarang bawa sekali tahun di ngapung ayu. Kai kosan konan ronira. Enan bawa tu wiki asan panin tete ayu. Sekarang bawa sekali tahun bukin. Tamara rung ya timnya tu ayu orang tamnya ni ranak. Tamara di karawa sekali tahun lagi bukin te. Ham kahawakin. Hari ki sekali tahun lagi bukin ya ratahan makuring ministries na kay kakakoro. Sekali tahun tamara di karawa bukin kakabaya ikapes ya kosan nanganira. Si busin tayo tamara ikaro pokona roniran kabanyan pongin te arapowi nde pongayo si busi ko pokona ronira anganira ta karamane tau an karo koiran togin nde pongayo kabarayra purin tang sabra ngaira metam mas busi ko pokona ran ngairan tainak on airi kawairan timuran dimungiran tainak asnanan kamera tataru tamara di karawa hina tapa karam hina roko wiam hina tawa kam tia kayon tia pe na iron tawana karawa hanganiran te pongyai kanara sa tawyai akabarai rapurin narora kais kabarai apure akana apure na koira hotai kairira na konta kaririak akam yaura mente baka amen. Kira. Report kinta yani pipa. Mayroon na honorable speaker. Yon na report to the senator. Yon na account. Equipes Soil Company Limited. Financial statement. Ibukin teririk areto kita remeta wana di tempa. Uwa tanga wapi nakon uwa tanga wapi me uwa. Pepa nampa onobui maonowa kairara wapene mewa. Ana report to the senator. Yon na account. The Development Bank of Kiribati financial statement. Ibugin teririk areto kintere meto wana di tempa. Wo tanga wa metenua pepa namba no meisua kairera wa menewa. Ana report to the senator. Yon an account. The Broadcasting Publications Authority financial statement. Ibugin teririk areto kintere meto wo tanga wa met na kontere meto wana di wo tanga wa pimewa. Pepa namba ono pimewa nua kairera wa menewa. Ana report to the senator. Yon an account. The Taman Island Council financial statement. Ibukin didik areto wo tanga wa wi na kon wo tanga wa wi mewa. Pepa namba ono wi merwaiwa kairera wa menewa. Ana report to the senator. Yon an account. The National Open Council financial statement. Ibukin didik areto wo tanga wa wi na kon wo tanga wa wi mewa. Pepa namba isbi kairera wa menewa. And reports to the senator. Yon an account. Based on town council financial statement. Ibukin didiki areto wo tanga wa wi na kon wo tanga wa wi mewa. Pepa namba isbi metowana kairera wa menewa. The performance audit report made on to the senator. Yon the KCDL management of the corporate. Reports number to one kairera wa wi menewa. Wo tanga wa menewa. Pepa namba isbi mewa kairera wa menewa. The performance audit report made on to the senator. Yon the Weiser or the MFED management of the support fund for the unemployed. SFU reports number wowa kairera wo tanga wa menewa. Pepa namba isbi metenua kairera wa menewa. Mayroon Honorable Minister for Employment and Human Resources. Yon the Kiribati National Employment Policy. Wo tanga wa menewa na kon wo tanga wa merwaiwa. Pepa namba isbi mewa kairera wa menewa. Mayroon the Chairman, the Business Committee. Yon the revised order of private members' business. Pepa namba isbi menewa kairera wa menewa. Pepa ikai asan spakin ako yun. Sirak okay kaya. Para bakira anting kampung ayo kay main ya sana kon ara kanon narata pepa ring mina
sisira ka kaya kaya punta panan kami auri na koira ni kapen tinga po ngayon ni mami ron te resistencia kariniaki har ka umen resistencia kariniaki kain te kaya pinat sa kakam kariniaki tilidan ta kaitara kariniaki ay tante ni kapen ka kariniaki ay tanong ora kita ndai siram te live streaming ay kain kini versi ni kapen panan te mewa te merung ay kota panao na kain na pumokoro ay mayana o kain na office te speaker kami auri kapen tinga po ngayon kan kapen mi auri sa pundo ko roy kaben pongin ti rausinte de pongayo au kantari nga pa kamay ngai nga na kunto din te pongay patira kanwana o sina wak pasangan ne pena kanwan narara ibugin na bidong rong ay bonsia bui meto wana nikirante sisiraki nga sina wak na kagay harasiraki haramo sisiraki tinga pongayo na tabaka kironte Tesate met op de wem yang te menya karinia kia honor po ta berandang Simeon na ko yung tesate. Papa, Madam Deputy Speaker, ay rin ko rin tapaga tamo sila kinti nga po ngayon. Ay may na ikano ko sila kaya po na sila kaya no mo ko rin op de wem yang. Te speaker met te tante ay pun te paran kami uri kay kwasan tayo kin na pa ko wa ka ka po ngayon. Pasal ko tungin kawai da te ana kanyawa. Ipo yan nakatimen mo ni Manepa. Manepa ni makatap. Ito po ngay. Ay wala ka ba niya po ngayon, wala wikas karapate ito ang kay kawag nilan kalungkot at tayo. Kaya sa bundiyan ka kami ulit at ni Madam Speaker. Okay? Sa kami sa mga na may ito, mayroon ti presence, may takawaman. Ano minita? Kain tinita ta kahit na. Kain pati akin, nang tawag sinti, ang ngayon ka pa. Tanong ora, away kain na rap mo ko lagi, ang ora na ba? Naya sila may cosa che sono tabi kinte de session nei digi o makolo te do me ngoi o ta kan no sila te bi Madam Speaker era ni ka kanta nga ay katamaru ante mobile telephone na konari yo na rik ita bi do me ina yo ka kinne ngai ai ron de tauta kurapa Speaker Korapate sate na kaya kakam sira kiro te minute po ta kin makuri bukin dongorong ito ba na mamana honor po Alexander Tiapo na ko te minute. Korapa Madam Deputy Speaker ay ko ate ejanti ta kamauri alasan mo may terwar te sati may tabdo mamyang at na ito tawtek apon may urang ay tanti teter ay kasi nito man pe hindi ta mara po nam yon teter maraming kamauri oni nga na ko speaker kain di resistance na kain di cabinet kantin cabinet di kan kaita apun tanong ran cabinet kan na mo meuri oyo kaya kan selection dai takarikira ke yon kata meruan di tarapun ari wakin na ara kampana puberiki net limited ya itara natayan dan kaita tuwa agi yon na kona tebian ya may kurin yakin na ba Ewakin kay takarikita kayo, ni kayo ni Sma, takay ni Daili, hari esan yan. Inaro ko, tumakuri ang tutuyan yang, namuan tirigi, awot ang awot binanuwa, ang kanta nga pa, nasa na ba, namuan kuwata, awot ang awot binanuwa, kana, apen eh, nangaroy, pa sa Daili. Korapate minute po kan nam sira kita montay to sate. Korapate Speaker, ikarapate minute ani kayo ang ay saro ko nay. Yang ay iraw at itay, tatapatabi kan na sila kaya iti, Madam Speaker, ba, sebenarnya tak ada kangen apa dia apa kira alam makolo, iya semua kalau aku nan lagi home, di sistem masih mengalir, ayeng ko kangen apa baik, mana pilih tahu tak apa nak di jalan tahu, ini nanti ada sari mengang mana apa makolo, kan itu aku di kayak kan usia kayu, benar aku di kakai mau di kayak atau ante kuatan kan enang ti ante kuatan pati nona makaina nona awan mewa ke ekoran tapi nanti minta karin nek patut na makaina ra mas January February mas ke kena konan ko disa sabu sa minta pa ekoran kan mata tari kayo pa yang untuk kay ngano na ni Madam Speaker korap pati sate na busi ko mic temile pa Kenapa bukan sekisar bayi, apun tak kerau dia kan kau yang ada dua miang tuan yang ngandai sekisar bayi. Aku ada tuan pun katirian ori, ayo di tian dia ori di tak pernah ada kontrak pada kerau ayo sedai. Aku tuan orang oke kan antai kan orang tuan tapuer dari pari yaitu efis yaitu tanda efis itu kerau carried out by kan ke
narna tabdua miang ena korong mia ono to tabdua miang na titra miek mereka yo ada yang mereka men titra miang sebai nana mi nuka sebai na ai kai be kasen na narna ari eseni na kai be sebai ina ri angkat itu pati yang kana isa ini korong mia yang kai kai sebai tu kuat harus kadin tiakin dan sebai ara kan tanya aku di pentugi dan kai sekanten ngai punar takit yan sekali ini sebai karena itu ben kai kita kamu ena pun ben dah ena kalau kai sebai nanti tiakin lah katau mana ni selain tahu lagi sebai dan paling kami sebai mesian singai ada kontrak tangan dari ena kalau sebai hari eseni ni ara busi na kon tira patari ena kalau takawai dari sagi sebetulnya yang panara ena kono ni bubog yon tok riki tok kena kin ta pori nara ena katege te taw ayo sa bay ngaya ri tok bay ara takit an sekate kalinya sina kapun katege sa bay قرابة المنيطة تساتي بوغانا مسراك Raba de minute de Madam Speaker, ana busi apa. Yang tabora ke ro te tau are ai na katia kin kai bukin katamaroan tera te telepon kana yaro ko irora tan sen mo de peru are te ai mai te Madam Speaker ngani ko na bisa te minute pa ya ona ben tatagio ona ben monta ya ma tangan tatara ya pangayan ni sa ngai ro قرابة تساتي تمنيطة Ako pun ye te tawar ko te tu yang sentum si ta karo sa bay ngai to nak tigrik te tawar kan to no nda neng ni tarun ta karo sa bay me nanti re te ya pu ni mi te tawar nak tek sa bay yo te tu yang ayar ya ni to wana re ena ko nanti yo ena ko ena ta kawar skan ena ko ni increase sa bay nang kana pun kan ta sa bay to ko te tawar na pura ni mo pun dan nang pun ita ki ngai yo de sa bay قرابة المنيطة كبرين بوغانا مسراك تساتي ngraba te birita te Madam Speaker ko wa nga pun tai na yo ba na katangay na ki tera te tergolong ayo no ko te poto na mo dagi pa na tai pangana ngai to tau wa ngai na kariya ta ki na kon te ira wari ki ke na katia ki tu na tai te na to ru ke ta na smo ko na ka kai ke nga anes kan tai na yo ri ba to sa ko na kon tera te tai na ni te ki te birita mo te karinya ka sa ka unga na na tani mo ri ba na ana ki para yo Masyadong roko ipo ngayon ang kain tayo. Ang yaba may sarap na amat. Tapi tayo yata na po to rara may nusin na sa nakon kakaya na tayo kasi na sa tatay may apat tayo Monte bibit parang tamaro ay system ngayon sinabusit te timita ka rin bari at ako ba no one left behind. Kora ba Madam Speaker? قرابة تساتي نبسيكو مايك تمنيطة Terus saya aku waktu itu, nanti hari kadin soal dan busi de saya aku de takitin de kalau tak tahu saya apa enak kari kita kawan saya hari nguang kaya di luar itu sendiri cari hari kawan itu tiap not aku de tahu enak kadang deh enak kerang hari ini kan kadang kalau dari tak nak tahu ke ya kira kaya itu tak saya hari ane ngaya wakin nanti te fisa yo sa de kata kare te na wakin ke karakin digi ariasan nabi la pon te ai akan ka tekin tawai kain ka ben tapoy kai na karakari ki ta kawarat sino kontranda na kon tapoy kito akir kin te ai sa dai ayari an ta ke te ai sa dai قرابة المنيطة سنقوم رسالة قريمينا هل تبقى كده وانت ساتي مي بيان تمنى قرينيا كي أنا بو بيترو تاني برا هنا قيم تساتي Aya, punte teman-teman kami ulit nakuha ti Madam Speaker. Tinggal po ngayon, representants sa nakuha minita. Tidak na kahit ang kailan tante ni kapani. Yaritay may room sa di, yon na pera payang, ang kanya payang ni kapani, kada pera mo ni Nauli. Nauri Ay po kinausakihan niyo, ang kaya po saan pera kinapilong room sa di, tinan na. Kaya, ya po nawag na nuya, ya po sa parang. قرابة تساتي كيا بوتا نسترك تساتي أيو أصلا كان رسالة قريمينا رسالة قريمينا لا تبقى كده وانت ساتي مبتدئ تمنى قرينيا كي أنا بو سنيان رايا أنا قيم تساتي Rapat Madam Speaker, mana waga pun yarita panahun na uminita ng karinya kari pun tarun sati. May putari-tari ayasan tabaka panahan putari-tari pun mayra gambawin kami te tamaron te nga pun ngayon.
Nakanga yo sila kindi nga po ngayon. Kung natin minita, karinia kinta transport, nita kinna pa enawaki, enapunwaki, temokuri, ikadamaro ayon temere. Yuwani ki pa iputari ang kana enawaki o ton ningay enawaki ay. Erap. Korapate sate na kaya kakam sila kayo iron te minita. Te bota kini makuri bukin dorong ite men almana Honorable Alexander Tiapo na ko imte minita. Berapa Madam Deputy Speaker, yo kaya kan sila raw sa team ay tadari. Iya nakatardar ya bapa ki au buta kini makuri. Ibugin karawan makuri kata meron ako na mere. Ngani ki tadari. Ikure inte yakin dapat dita yo ayasa tamne inte mere. Ayasa na beta kata ubu. Ida yang kai au buta kini makuri. An kaya arun mananakin kali kita kayo. Erap. Korapate minita. Bukan nam sila kita sati. Berapa Madam Speaker, anang inda pati. Temin sa anang ini karinia kaya ito. Nageri kaya au me. Ite Australia kaya kanta piga pare. Ipon nang mata tanda kaya kati. Ara minit ya karinia kaya. Yari pasat tani ngari kente malina. Kakao kaya ya kiri kaya tayo merurong manano me. Ipon panara na ngayon para ikaw ay ara unuman ya ara council temay ya ipon kanin tadi kaya ni karabata tau der. Takari kira kaya doan kawai nan sangkai yari te kawai. Ikaw ay nang indamaro te kawai. Sekarabata tau der kaya bukinte takari kira kayo. Erap. Korapate sate ite minita. Kalau sa bayo ako di karabaro sa din na ni anas sila kay sa bayo ay tok bayo pun kota tira kanya non di takari kaya pa nak sa bayo au puta kini makuri nari kata ko nei digi na aba kana da buwa kana to na digi na takari kaya ani tabin wakin kay sa bayo ngay sina kabenyar ko na sa bayo kaya ba the channel railway na nakaro ko ay soy kuan ka te patsa ni ani tira ani irigi makin te mere dan kalau itu yang dari angwang tu kita ada nasi takawai ada nak tuakin paling mau kuliah nak kunan so dan nasi bayar ada pun takampanai ada pun nasi bayar nak kau ngaya utar mau kuliah sina oya kau ni kita ada arun te karikin manen te karikin nasi bayar. Korapate minita. Ngaya pun rawak na nanti sati. Kaya kana na sila sa nakala sila karimina. Ano na tabi ka gilawang di sati. May tabi tuwe miyang timan niya karinya ki Honorable tabi randang Simeon. Yan ako yung di sati. Kenapa? Madam Deputy Speaker, ayo takan na sila kaya nampana. Isipin na ko yung to tabi pa. Tingnan mo ngayon. At ay pun na ko na ba. Ay pun na yakan na sila kain. O mo ko tabi doon. Kuni manin te kasi ni, akamewi atan kain anak mokor. Ayah kirolo ko roin entay na kentain te kasi ni. Ibusel kita utaka pa. Ekonan kata marwa itirayo. Kaba. Korapate sati na pusi ko Mike. Ena kaya kangam sila kayo iron ta kami president sa timinat bota kin makuri ibukin temani abe bayden kari kira ki Honorable Dr. Teweto asu. Ena kami timinat ta kami president. Dapat terjadi Madam Speaker, iyo dapat nasi lagi nasi dia kan nek, mai tertua meang, iyo kakak ikulai takin dan on the set dia hari ni, mai tertua meang, apa ni sen nak cover DWS nak ia tanya mana, the council iyo anda beri kotak, mai tertua meang. Korapate kami president te sati bukan nam strak. Speaker, ikarama ta ko men presensya ka kaus na kayo. Ay lang titiri ayo tayo akan kayo bisaron na sila ki tayo kangayari kaus lagi. Ito pa kagyo to te na nabusta ta ko men. Ako na tayo na pato ni ngayon ite. Dito yan ko ite. Tinan pa ko iba. Hindi na ko may ay raw tuwi kaya to ay pa kamanin tayo ta kana. Yari kana ko nan tayo iro na ti. Bangon bali pun kakawo na bangay kain ti. Tan kasi ito tuwan niya. Kaya ako nani po kilo tako umin tayo. Korapate sati ta komen. Dapat bukan nasi lagi satu ya klinik ya, kau kan naron di tidak kau saya mata wayu, pun pak kami senwar ni kalau kau oktober, tapi nen return na urun nawabis, itu pun di primer wayu November, ya atau ngayan kan, naron pun di ngai itu tidak kita bayar,
Ma kai buina rongo te stati akarinia ke o te betua meang kain te betua meang ke mo mori kita sa kasi ne takata te mai sini mani asen te kirun te igual mora ka tuma te magai to wana me to wana me te tani no me tigo te mani asen pa na kon nante no kon te betua meang te ntokin te io au te million ni me bua wi me u tanga te ni bua wi me sua tara lo nga pusa kita mai sa wali kita mai sa lagi na ko ang tay te sense tay sa kate mo sa pun karo na ne uwoka Kora pa to komen presidents te sati. Era pa te militan te mana ta o me presença na kan yo na kan kateria pa ngai siman ra mo ko ata mai sa ni awata pun te mi kang pun kan tan ngai pare pun tentu memang te pa ai pa apa ai kau wa mata ke mas ta kin apa terang ke ti ma to an ya ti ma to na betira apa kan teman itu ya dia kasih kita bagi paling ya emang kau kalau paisa Kung ano ko te bukan dalam strak te sati. ang ay to ay pun ko na baikan bukan na usira ko na dan tamaro ko kon tay kan kasi nang kaya ada tayo na po mo na pare ang may work na teman itu kain po kai sekretariat ide kaya kanina na ya sin ang may work ngayon na po siya te speaker na kon te tau te pa ibia ka tamaro ari ke yo te na ko na ngai ka sa mo pa kira Kora pa te sati. Komen presidents. Tema buona sa tia kan nek ako tai no ye no ka kan tai ka no ta ko tai ki de me ta ka me yo ta ka ri ka bonga na ka ngai it takes two to tango yeah ko wa re kana ye te ar ta me ngale sna pa kama ta be na ka tang de ma pa na ka ka na ko ya ana ko ya pa inde ben daina on narona idea Karena na pa yang di mi to return may iron de samane ke de treasure may yana mawor an ka din ko an ka ke de tera de tamara karena na ta ko to return may mga ki bubong aroy kan ino ka ka ayari siguran ka benar den ka ra kono niyong at pa na pa ka te pa ba intaina kita pa mo intain pa kana kilo roy pa kai an kan ino ko an de tamara ayari Ipun kawai itu ada bayar, karena orang pasang kita itu mana pun yang dengan orang itu ada tuan. Yasan de kau orang Thai kan kau de orang anak kata yang kiak, nah orang kata yang usia kata yang sudah mana kan kau yang rutin dia awat, orang ini naruh ada tangga kena kata di sini ada, kena ni buka kan sekarang. Kora pa to komen presidents te sati. Bukan dalam strak kita kapanyantai. te tro men presenza in kanata ta ne io para ngai ako ate te dance the walls o con dance si te men na roma na ko to ko ko tra ko kai yani ayo tai pun ka kana bet sira te ari ata au shaka na ta kin na pa ayo ta pun ta men to ta kana na po na ana antani mo ko kana men te ka usa kana ta man na io ana te riche na ri ko dan ko an tuang ata kaun sila bena ayakin na biang ne omega ata roi bukin ngai na besa tani ka bukin ai bukiara ana botan na ba ko wasnagi bukin ta udah kan ta pun te bukin na bai ro ya tani mo ata so na beni ko ayo ma ayo as na bu si te spira ko ko ne ko na kon ko na beni business ko sa ko na no kon te mana ga de ta na ro de ko ne an kai age te bukin na mare and it takes two to tango ngai yo ngai era pa te Kora pa te sati. Komen presidents. Era buat sih aku kasukan pada aku pada agak tukin di tamaro kau agak kena energi intim itu antai no di tera di kalau itu kan tu orang dia intan kakak kan orang yang mau kuliah pun mengkarawa tu merah era pak kau tahu pun tapi orang besar dia mendita gimana ada sama kuliah untuk mau korban dia pun karawa tapi tahu pada dia pun kakak di diri dia pun masa itu pasang gimana sih memang kata yang dikini Nanga kau sih dia rawa ke mara kamu pun dibayangkan situasi kan ye kita maru ate katokarun de tang dia rebutan nama taika atang dia kilor Kora pa to komen presidents. Rastra karimina kaya pun sa ron rastra kan sa ron rastra karimina ana tabakan kilon te sati. May nonos te men na karinek honorable Yeremia Tapay ena ko te sati. Kora pa
Deputy Speaker, o io o siraki. Tira o ronda na mana pe te council ni rose. Ron te keka na kono o siraki ne peri a tau te keka pa ina sila baide no ako. Kapara over te sate. Ena kaya ka kamsira kayo iron te minute te pota kini makuri ibugin ka te ina pero tau te kay nanwa. Honorable Harry Takais. Ena ko yung te minute. Korapa, Madam Speaker, atapun ko, titinga po nga tamaro ayo, ya, daytay, makain na pa ho, at rawa tinayit. Daytay, kimatapota, kinamakuri, daytay po kina, daytay ayo, Madam Speaker, nakatapanan, kakamauri, kaya ka, ipon, na makainan na ba, ti Christmas, sa rin na ko yan, daytay ayo, kan pong iyakin na sa kamaw, sa kamauri na, ni kapan, kan na pa rin ni Mauri. Mauri. Ayo, kaya kan na sila, kitaman na sa tiya, mo ni Penta, karinya, may nonos, te speaker ako karinya ki kukurei ni kaangwa te sete ya karinya ki may nonos pa tauroin kai te draft te mania pa policy bukin diranwana ilo ya akita pe korap Korapa te minute. Te sate po ka namsirak te mantay. Deputy Speaker, eroi ora me isikan sirak patata ko ori mi ante kaya kar ngugo ma te kaya angkai ang sisa bora no yes ba ro no ang sika te ba ningai ngi pa ake te shift ake te ba ko ori ma te kaya kan den wa ai ma ko gira tan no no hakuran tuangi de patata ko ori mi ante kaya kar yo te kaya angkai Korapa te sate na busika Mike. Te minute. korapa te Madam Speaker kai tawa bukan na select te sete ya karinya may nonos ko are ta buntina ko yai ko korona yai ko korona kaya kan kai te yo te Madam Speaker pare if te baya po the draft in the maneuver policy ayong kanere kaya nang kai ni pere aron karawakin kangamani nakin tanan maneuver Madam Speaker pare naron nari kaya ka ay ko ta na pero ramen de tayo na kun na select te sete may nonos Ori pun dion te ikan milion te kangata katauman yon te mania pe ayo. Ya yang kong kai te tayo kanga ye te yango pasinang kanga sinaset kanga te ceiling yon te kanga manin te tanan mania pe ni kapen. Ang kana tayo ye tiraka ang kong kan nang mga pun ko kinakon te council at wala me to wala panang pun marina. Naroon na rin sebentar yang kai yasan marina ki kanga yasan kanga the president yasan ting kai pun sini me buat tanga marina pa ka asan marina ngaya irang ta kayon me buare arakan tani pa ngayang kan nan kan sinang karoyan the policy pasina sinakatayan reduce kanga marina na marina pa rosa irang da kayon te kan million te Madam Speaker rap Korapa te minute. Te sate po ka namsirak. Sebagai de otau ake to ko ri me te kaya kari no kai ake to ngai nan sebagai ngai nan dedi asetenga imai ses de bai tunga te na makaina ono te na makaina tunga dedi ki rau nan dedi ki asetenga imai ses de bai te yok Korapa te sate na busika Mike. Te minute. Arab hakai ta pun ko ta hepon dawat ta makuri skoroya de Madam Speaker ade sidang ni karau te ka damaran ayu ka iri na ko ya kan nos ara au kan tani ngapa spun hapun pen na bendong na ke tapi ke ai ta ko ba ta ba ya ka kawak ke naron na ribon sente akin na ya san mangari na nuaki ka ngate te ka ta ka taubo ibugin na naman na nos ya pun nang dio ke ya ta sente ta yo sa san mga kawara ke iri na kontera te nepo ma ane ataringan kan san arena ina kapasa cabinet ari te draft yon the money policy ai to ba yang atau men ito ba ito kana ta yang ani ta sabon tarati di kana ro ke ta sakiya ki taraya pa ina sangkan ina konte akai ye ina ba ye kina no pa ya tauro ina ba to wana te million kan na ko iran te ka po ta ko bangkan ane sinang koran makuri ma aramane ibugin tarante te ka po ma karauta kana konte te sati ko ai rang ta ya ko nan nangan roi ari nakanta ngai pandingai ma au kaya ta sa tarate ka po bakanuan ta makuri na konte ka po
Karapat minita, kabaran bukan dalam sirak tesati. Ayah pun rawak nanan tesati, may inonos, kaya kana na sirak, sana ko na sirak karimina, ada tapi kaki dong tesati, may taraw tingin na temen na karine kaya honor po, tong ani peya kokwa, eno ko yung tesati. Klara pati Madam Speaker, mimalnya di perkara kita usila kira nampak nanti rob megowa ya kandida ti penanti au milita ya bisa siantia mau data ma rauni terawita tapi kan ti penanti kamau ni kota kemana taruh ikawamen ti milita ti siantia ti mana nakali kota penanti kamau di Madam Speaker ma kainam taipura ti presidensi akademik kawamen presidensi akademik milita diritan ti kaitar ay kuningai ni kapel ti tanti an pananti meu wat merunga sa kamuri ra kam de beren meu ay kuringal din tapi ka au sila kya nam pana rop meu wa kan ite kan na busia te milita akademia ki tapena pa ekona nora diai kabana konti antena riti ya pagoro kaya ki ka ponganak iron waterphone ay karorome kaya meka ikaw wakan metian tenay ibukin kami wakia kor kay tayo. Karapat tesati, eno kaya ngam sirak kayo ron temenita, inte pota kini makuri bukin dong orang itu men, ama mana honorable Alexander tiap eno kaya temenita. Kora Madam Deputy Speaker, ayo kaya kan seksati akan nyek may terawati na ito. Uring dia kinta pa, au pota kini makuri nanun au kampana buberi ki net limited. Ena tahu roy makuria karuakin jangan tenai. Erap. Karapat temenita, bukan dalam sirak tesati. Ya pun karena ti milita ti kalinia ki anda kaya malpen ti tanggroy anda mero au kanteling apa ya apa nunga ki ayah busi ti busi ayo. Tapi si tuan ti bukan ti sirak na busi ti milita mana kota kita makuri pa. Tahun aku ni gaya, ena tahu roy, kemudian karuan tiang tenai tayak. Karapat tesati, temenita. Kalau Madam Deputy Speaker aku kata, ya pun kamen yang waki karuakin di tempat tiang tenai sedai, mengungut tangau bertuan. Nah, ya itu tanah di kait terakin deh, dan tiap mau urus bayar ini, arokotan karuan tiang, ye ngayari itu karuan apa, ye kang tutung dia tutung sebayar, nah kaya orang sebayar, minta cerita kata orang sebayar, itu orang karuan tiang itu sebayar, ane itu apa, ini nak jauhan pun karuan negara sebayar, ane ada senang jauh sendiri. Karapat temenita, sati. Pernah Madam Speaker, ya karena pari kita milita, awak tapi pun nak bukan sirak mengenai pari Madam Speaker, ya pun kan dia merau ni terawih tak asal tapi kaya sirak ni buat week, nak kaya tinali milita di mau berun di presiden saat kawamen ni kakalinek, tinali milita asal di kolam naga. Ya kabinet meru anak kaya kan ni sirak raw ni terawih itu orang tak kait tahu orang kerperpai orang itu tanggami, na mi pota kini mau kudai kakakor. Meru terawih itu mau nanti weekend ayo akan bersenap. Karapat tesati, asan nakon kan darah sirak karimina, temenita, kapal opera temenita Alexander ya, sanakon kan darah sirak karimina, na tapi kaki dong tesati, may meraki temenita karinya kaya honor po muana tayo tage na ko yung tesati. Senda Madam Speaker, mana ni wagina tu mana ngapung ayo, ya pun kita ini taru, cimri terbuat kaya, kaya pada di merter ni, tamu, ni kota kita umane, anak kau sila, kaya mereka ini kapel, kami urut, murat kan amtai pura memo, resistance, kaumen, minta, di tempat kaya ter tanti, kaya pun kaya kita besar kaya orang apa nama tu mana ngapung, kaya kita mana mau ni Mary. Ausel kan dia kangen tangan. Kau nak tahu tiang kita minta tapi ni kawasan aku ya kain mereka pak ay rawang kay may sin ayaman tanya ma rakan mandatay ari kalina kiyay karok ko tatay ay wala na kuna na pen butak
Yay, kiin kapungan akta yok. Korapate sati ina kaya kakam sira kayo ron takomen president sa timinet teman inte bota kini makuri bugin temani abe peilen karikirake. Honorable Dr. Dewe Toaso. Ina kayo timinet takomen president. Raba, na sila teman da seti ya kalinek me meraki, ayo kakana. Iguring kong wa seti teman na kalinek me meraki, wa maisin na naman intani ya meraki. Kaya mon karinaki, ni me iwa tanga u metenua, pun te bubua ni me wa tanga, ono bubua robi me ni me wa, te smare te metenua, te tara. Ni karko pene no topa ua tanga u me wa, a era ko te mais, tene bubua wanu wa tanga, ua bubua robi me no wa tara. The sense. Yo kota teraka, te maru te mais ua bubua, ua tanga ono bubua tara. Robi me ua te sense, ke te bubua robi me ua te kate ua. Are irege men anamanga kari, are irege men anamanga kari ni mane, te mais, te bubua isua tanga, ni me bua isme roa tara, roa me isua te sense. Te peko, robi me ni me ua tanga, wabui tara, robi me isua te sense. Era. Korapate takomen president. Anda po si ko Mike. Te sati bukan dam sira kita mantai. Raba takomen na kaya ng skinoy, ilawa po tan kande. Anaman meraki in kapene, are raman tania. Korapate sati takomen president. Naroon na itakin natin. Nitogin Oktoba, mais na naman ng kande. Anay ko na naman ng tanya. Merakay. Nitogin Oktoba, pun tinibubua wanu wa tanga, wabubua robi mano wa tara, ay suwa te sense. Korapate takomen. Te sati. Ay karaba de stes me ito po ye tuta na trampare ang ato kakurun to nawar me nawar dita ya kata ya bantay es me kan si kan kaya pa tubo awan mo tenga wabor wabor ngawa kun sila kan teman ya tubo ni ngawa tenga ke tera kare te akinda pa tubo wabi ngawa te besent agora rin kaya tanara nawar te yo kito ina kaya tawari. Korapate sati takomen president. Tanda mga buntara itayin wari kay ma are na uling nga pala teman ya are spakarinak. Ge kidin yon te kaya minag yon te maisan. Ma na buntara ri yan tara yan ma lor na itakin na punti temon mo na karinak ma sipon merakin men temon are mon kate kay rabatan te temon tani bukin kilibas apanin te bubo ni mewa tanga no bubo ro bi me mewa tara. Oye engan na naman ay mangkarin na merakay tukin mas buat ang awin awa te bubo isua te jangan na buo ismero tara ropa isua sense ke awan engkan de kana kasua kita maisan awan sitera engkan na pun tiga mente naman te merakay robi mel mewa jangan ke ane le punsi kana si men kana sarana pante pa konti rob men no tanga wo bitara rob men wo so ma kana kuna minate sati ya kuna ni yoro mai ni nga tarari kite to ya ira Korapate takomen president. Te sati ka penen bukan dam sira. Yara mai. Korapate sati te takomen. Ya Penyeron na rasisra kyan, sinakon ka na rasisra karimina, ada tabaka kirong te sati mabtari-tari temanya karinya kaya Honorable Sinyan Raya ina ko yung te sati. Madam Speaker, kang ngayon sila kindi, yung apo ngayon, ko na timinit ya karinya kindi mo malanga, hindi kinda pa, ya pa kaya, ngay tumakurin ka tauro, yon karoon to work at the King's Wharf, iputari-tari, hirap. Korapate sati ina kaya kakam sira kayo irong te minita, inte po tagin makuri bukin rongo-rongo, ito men na mananga Honorable Alexander Tiapo ina ko yung. Korapate Madam Speaker, ay karong sa ting
na sirak tatari na ang usunod tayo o iyo kaya kan igurin tayo kinda pa o puta kinamakuri inanong tayo biyay esang kay daw po nga anamuan tatari yon tamakurin betarong ibugin nakatamaro na kontuwa te King's Wolf tatari takangang kay isinya kibaran te temana ka arimina pun susu takakai o kamawan bikiran paura nga kanuan kasi nono arimina yai tu wapo yo te yo kantan nga te kaya kamero ya art development partners agi sasa nubusia ayo ayay bubogi yai sabai Korapati temereta te satay po kanam sirak. Proba Madam Speaker, ang dapat di minita ka rin yak. Yasan dan kapara-para inang ni mata na kapara-para ti Madam Speaker ito ko punda kaya kya usira kan na tapikian ma sa sikan ka umay yari kan tan mo pulito minita tirang kero na pa aki mamararati ayari tag mati dan development partners sa kina ang ato ano ko na ni pupo bukin ana ko kinto yan paura kita tanan po mas ko ko wa pun dia kaisa ka mo main na rin ako na lumang kito tamo ko barmi ang kabuan pa imaw yara po tan namat abi to apuntan mo po ikara ba tabi ni sa kanina kaya pun tarun di sa ti may taritar apun muli makin na pare apun ni melante teta po yo ya pun ka kaun nagiyan tan mo po dalo Korapati satay temereta. Era pa panan de long sa dia ri bukin kai ya kan pero tete sa bai ako di sa snor na kan tete ni ngai ngai on kari kayo sa bai te nor ne te akinda di yasan tauroi man na yo sa bai nor ne san ka tauroi te kay se pang te kay karoi wa bun ta po yasan ko te sa bai tauroi na da man kari kin ka pene ki ai ki na karoi te kay sa bai ako di yon te kay man ara nakak ngas sa san busia yasan te te gon sa bai tayo nakakuwag na pa, yung kaway na, yung karawa kinagara, peso po ito. Ngayon, peso po ito, puntang na ito yung exhausted tayo. Ngayon, ito ko ba, erang pupraring panarang kayo tayo, kaya nang wakin na kita karikira ka ni peso, yung kapata ka na ng dokon sa tayo, ang karawa yung sa tayo, o ano ba yung karawa kumayo sa tayo, ano, ari ito roy, ito rati, au tapos makuriyay, di tayo kami ito kurikira ka na karawa, ito peso po sa tayo, akana na ben karawari hari na karoke no tapo ke stop ba digi top tetel no ya yes ne se na anak ro na kaim tetel ya pun tapo ke to se sen koti na kampana te ke pi pa esen ni le ba se ba pu si tarongan kan non tono to ginari na mo ko ya ere kita kapon boy ngana are butaw ba kai se ba ya ri khaw de safety se ba ano ko ya kai na ko ya kai no tapo te ke pi hari kita nanti tiga aktif partners tahu ya bisa asal nanti nanti kayak tidak terus kalau hari tu akan lagi terus hari nak kalau hari atau asal kalau kayak ini ada proses yang akan kita sesuai. Korapati meneta satay. Ayapon nang dawa kina nanti satay me tari sana kona resira karimina tapi akak kilo nanti satay me beraki temennya karine kaya honorable mana tayan take na ko yung satay. Asindaba Madam Speaker, iona ibon na ko ba ng sirak ibigin daw siya mga tapayo kaya o kasuan sirak ibigin maraki. Akangan kan ne sirak. Ako na tayo tayo kita minita tapin na. Nikadiyay at po ta kinunumani may maraki. Pa iya passport. Ariana na po ta kinunumani maraki. Ena team ito an kapong anak ilon te pengke. Ibigin na iya puman o iya karinumani. Tayak. Korapati satay na kaya akam sila kayo ilon to komen perestin so temennya temani. Korapati komen perestin satay. Korapati komen na kakay. Peneraman batutan ang yang anti inset pa ni bubu ke pa unmane buta ni yamane ni passport apro me meraki ngai a woman bukan ni saina at pa ya karo yang ke ar ko kai ama kai di dai parang kangan buta yamina parang mang kai na ngonte ba te chiam ga anang kai na te ta kari de chiam kat
Asuasu umani osinangangan ka kowa pa ante na saina ra pa ye. Ka debuta umani tangnya pa na ko umani ka ya na saina. O yan dengan nilang kariya pa na busan tay to na tay to na. Osinangangan nora mina ra ka pa naman ya ta na tan man e kay. Kangat sila kyan na e konan kakayangan na. Ta te komen ma te bank na nan. Karapat sa te takaumen presidents. Nabi takin na ito ari Israel nang kan mga politika sa tiya kanina ko ba gano'n ba to ka wala ito ko nan tadi karon ya ka ngayo ko nan da purman nga mga yan kon ti de set ma aron de takin na kay set de nang tawroy bunta ka ta manakan ba takang kay de passport wala ko na kabungan na kita kay ako na ko nang kabungan na inang ro te ba karo ko tu ko na inatangira ti naga sana yang maina pada manganga ya kadia ya ba itu koro kore ona manga angana kinaga to kain tai poro tai ta ko na kina ro yang yu rang ro ta kangan ti tiranya ba ye to asen bu na ko nei mai ta kanga ban tai kan nei nanga ni ana nanga te solo ti kan ti bia fun ke ta ha ke ra pa tai ya ni te kanga te tange ka minisin ti bu win ta to bo ta ku man ba ina ana ro ona ni ana minisin de ana bugi de normal boda normal para ko pa na ka ingai to asen bu na ke mai o ikai kain tai burai ka bu ke na ye kai na ke na te yang ate ma kan saina de karin mo na bu man nante akan de be ka na kai no na de yang no de ke ngai yang ai mun nantu ya bu ta bu de ka ngona de pasu bare de kangan tai ka no ko na kangan bare de be ka lo ki te ba mo nei tanai mo nei ba me yon ya mo ya gitu kon tiru ko dia na gitu tan sama na ke anga te abu semai de gitu karo te tanai mo nang de passport age te muina aya ke kon ti ya akere muina kon de bank oi tranga be te to de balance and de bank ya bu ready no kon nare no kon de balance and de passport gitu ngana ye de kai ni mo na ga nek ari ini mulia ke oke muina tahu oi ibu bulan de passport ayah ada pun te ayo kayak rumah de pengen barang lagi dah yang pun tu kita de passport tahu ni ya iri ya kain rumah ni lagi tahu siang anari ke kayak apa aku nanda ne ye pakai ke ai tahu ke ada tanya kerana anak kadia ya te botak rumah ni pakai kain tapi burai kapu minisin tanging na ya kariya na agito may mai agito asen kariya ka mga yana pumona na kariya man pa anang kangay ba ako sa ba agi ang kaite ayara nga pun kawai na irari pa rin na ay takin ng kay dauro ay tibangin takata kami doon seti ang man ya kan kanalo na ba inari ke apo ni yon taro ay intay era na na ibubo ka Karapat ako men presidents ti sa te. Ikaw ba ako man ba tayo ibu ni mana nga mga iya. Ibu ko mga umumana ng the bank. O tapay so akin ante minis. Tirari kiti sign ng umumana ay kariya. O ana pita kariya. Ona mga ona mga ka ang ate minis sa may sign ng umumana minta pain ka pa tagina the bank. O ana mga no taraw kay ona mga karina pa anang ngani ka ngatekin daw ani umumana apa ne kulay. Ang mga yos nang kangang kan kay woman yan na raswang ay da ay kariyan sign ng tabayay kana ko na woman ko kariya ka gilo ngebe nataka nga di abusi trang kan di bokar na yos adi kanano na paskunan bul maintain to ora passport pato po niya ko ipay ka to po makuli na konti tiyam ta ko nga na witiyam magaw ka abo singay mga naputak tuputak mo man yon ki yo to tan empezar ngire kangat iya kuna ndikite kakani bukito puta ke kito pun kuna mana ngayon mereka nang ayasay na batawa pun ang nagina te pasku panu na mina yaman iyay tayo Karapat sa te ako presidents. era pero ita kina ko war ayu ada pun na mera te bang ke me kana roi run de sati akali ne ko ito wan nang na ya pun kau kain te bang ke kana na pun te ton na me imin na yun na ro te CEO de bank patera tiang ana kona anda to pa ke aron kain ron kai yo busu man mera ke inte ya ba ye mga polita ke mete da sati ya kan era na ne buka
Korabata kaumen te sate. Ay rawak na te sate merakin kaya kana na sisrakian senang na rasira karimina. Ay te baka kilo te lidan ta kaitara sate me karinya kaya honorable Chelsea area lampone na koim te lida. Korabata speaker sa kawatoy panarikin ka meuri sinabenin meuri. Ayo te kan na sisraki. Akura makuring kata meru ano konta Marine Training Center MTC. Ibukin waru koy ara kay mo paano kontesa. Are etape nga kinjon nabe. Nga yake te makuri eta uroi awamon na kapungana kita patabe uay na non MTC aki ibukin di yakinaya kay mo. Yoko na te military tabe nang kaparapara paterang kay yaron kapungana MTC. Korabata sate meme. Ena kaya kami sedang ayo inom tu berente botak ini makuri bukan kam makuri yang kira kian ya kena pai yo meta honorable Auria kisah na kami temineta. Korabata Madam Speaker, I might make an account kaya katotera ya di momen di nang panat tepanan kami orang kaya sepamak dia tadi ngabung ai di tek me teru war kontrol seti me makin nang panayar unman unai na kain rap makora makin kapen kami orang ti Madam Speaker korina ki ti president ta komen ti kandinya ki Mita kam kanina ki jadi tentang kaitan korina na tantin kapene atan ngoran kapene nan tayo ayo na kaya kati totek arari ati Marine Training Center MTC na nakatiti na pandiri yakinan na apon ti metona pangkay nakapongan lagi an karoy o inmuyo koya mungkin dia kinaya ara kay mo asna ba Madam Speaker. Korabate temineta na pupusi ko mic. Tesate wakan namsra. Korabata speaker. Korabata minita. Ana si usia te minita. Te tapore ekabungana ki bukin ria kinaya kay mo anta kameo mete te bosin kameo are epak are napapa kami karo te free fall lifeboat training anya na bang kay ekabungana kita yo Korabate sate temineta. Ai di korabate di tentang kaitan buat nam mereka pain di kapan di temdisi ya pada kampung anak Messi terbuka bantai yo so mo ibu kindari era inda kemudian terong kai atau pada mau kurik kai kakak nak kita terong kai ini nanti saya pas ndak Madam Speaker. Korabate mineta sate. Korabate te speaker te reire ya yang kainan wak ibukin te takangata kameo to na may bukon takatani yay kainan wak insuan te rate te takamapurin takaibuke kite STCW ndio na ayare to na te tabi yang apa ara kay mo ang kanya ari yakinaki ano ko nan dan limit te standard te ya Korabate sate temineta. Era te sati kanina ki bukan na sila kaya te bukin te kameu e penua ki non te classroom me si te trai orion te kabukan akin te pos isul mo kurang kan karo kita iyo. Korabate mineta sate. Korabate speaker atas ito ko te minita pa mo angkay ito yamanen mga kinakyaninga yan ino ko mga kapungan na kaya nang kakawag pamina ko kunan busmaya kira kay mo kanay yakira kiro ya te takataniya yaman kakawag kay iswante takamapuri bukiya kay mo Korabate sate temineta. Kau era te dito kaitan bukan na sila ka ikurin tayo na pa makurek kai kai tapan wiki kana ko asan na de dapat ni kaya ko asan karwati kini kini yon agi karwati yo por mo akina kai kana ko kita no meron te terate te pautaba koraba Madam Speaker. Korabate temineta e buen pere poco na rasira kian seno na rasira karimina are te bakaki inong de sate mi erore honorable nisi ta mente tayo e sanana kariya te honorable nisi ta ka bena ena te beka kana rasira kayo irong te sate mi ni una are ponte te sabe pe te debate e te van gripes honorable tawani meria ena ko te sate. Koraba Deputy Madam Speaker. Imay na kanako te
sila kayo ya pun data me raw sati te tariu na ben sati me rore ni kamauri ko ni kamauri ya kainra mare pe mo ta bu ta yo kamauri na ka kainra mo ko ante ai kana ben woni mauri ayo te kan anasaki tariu re sati me rore ai ntai ai ka no ye te bubusi ibukin tangiran katien mane pen tiriri sona primary school yon re skakowa pa te mane pe iponga na ibukin na pota ki tiriri ai bukin katime toan arakati ni kilipes na koi araro ai kari kirak ye tere tani bubusi inaron wobi mewo lokas wo tanga wobi meni mewo karok mesina no kawak in tekin apa ponchoi kaya kaki nanon te bubusi ai ikona ne busi te military tapena pa ikona nora riaina pa na katiek mane pen sona primary school para bate te sati ena kaya kakam sila kayo ilon te minita te pota kini makuri ibu kintrele honor por wate kita kayara ena ko te minita Paraba, Madam Deputy Speaker. Ikarapat seti me yorore akarinia kinana sirak ay kukurina nung nangana kaya tautea. Ina to pa takay na noyo tautea. Dinanon na musinna no. Ike anakatiya kiye mane pen diri ni kapene. Kaya kaya mane pe. Ikota ki ma sona primary school. Korapate te minita bukan dam sirak te sati ai ya kai tahu te minita na kaya kana konte na sirak te sati me rore yang ikan buka te sirak pa nakon ningai kangai na waki ai katien manepen sona primary school korapate sati te minita Korapate Deputy Speaker, Madam Speaker. Ta asta bengai biakin yarra. Kangan kai no kora man buka bengai man pakai kapel. Ai asa bende realist. Bikin pai yamu anati yo yamu anati kampun ta mereka imo atau nikunau ai mina arora. Tai mai nikunau mo tanati arora. korapate minita te sati ya kai tahu te minita na kaya ako ta kakai mana nakina mo kai ta pun soy juru roi pan nen nakon ningai ya kan busia te minita te sisaki bukan sisaki esen kaya kaki te tiretan busia yo ke tuai korapate sati te minita Korapate Madam Speaker, yang ita ko be sway kakak tireta. Na guna pa to wana. Ari pun kanon te musinna no inon na betra kanon na betamok. Ang kaya nga mga sinetutana kanon karon na yo bigina pa. Yang na ko ari yang ari sinang katiyan na narono ko ngangan kaina te manila betra the school hall. Okay, ada mau cipe pos na ngai pataka ko no a meeting na no aware yo na bandiri na no ngak na sing wak no ko yeng kai asta ba kan nam na move forward mar durun bat partnership korapate minita bukan sirak ta kampanya tai te sati era te minita era para te kayak tarun to tin te manet enangin tamaro ano ito pa erang kantar ngak ma ay naron na tiretani bubusi ero non pente minita asen mga Korea kaya kanon ko ken konte tirate te sokore tiret yang ne nga pun daw na kana no ya pa yai kaya kakin tiret era korapate sati te minita korapate Madam Speaker ko ta isway kaya ka uyan tiret ay mata ay pun nora ang kayo officials ana ako na ng Korea tiret anda reply na ko ren ta yawa ko an swingina pa kain nara ngan ko ngai pa kain nara pa
angin ang kaya mo kiribas apun kati mani pa neri kawa kanga riri apun contribute na kun kati na mani pa neri na ayar tas ay non tira official na mo kara korot na ko yakain na rela kau ngayon ba kasi katuto ay kasin karo ganda mo ko wabi tapon mo ko kay ay kaapon kati mani pa yan na yakawan ko Speaker way teka ni sirakain na pera rep meme amai stayin proportion na meme o pamakuro te bewa na runete tau teka ay kai ko ang kai kasine paunda kay yaw sin takataka na pupusete military te pena pandingay na kay sakaki yaw sin takataka ay kai orin mga waki kasine popos ay kai kurapate speak Kurapate sate yana kaya ngam sira kayo iron te minute pota kini makuri bukin kanede business karapa ya popos onar pota ngari kirete na ko te minute Kurapate speaker karinek awain kanya kaya kante srak speaker Uren kaunga de sate ya karinek me meme payasan karawana be perong au kampana at the KCDL ma kampana ni kaibuke akyata uroi ni po kape meme ayon kawai nang kai ni mananga kaibuke ni po kana kanga ngape meme ayo kurapate speaker Kurapate minute te sate po kanam sira kurapate speakers kai tawate na te KCDL na nakikiyak yo kai tayo pon kan ni mewa tapon te na makaina te men min te onda kin na yaw sun takataka korek te nera popos te bewa ay te bubusi pa ni ngai tara te KCDL ba na kuna ni pon deke on mananga on na naki te na takataka kai tayo Kurapate sate te minute te rapate bukan de srak ai nang karabate te ritan takatara on sate me meme bukan na srak nana tapon takangai ta narne te kin na ya pon nang men pa yo tapon na makain tapon stibo mere yerang kapirua tan ngare ye te minute na bere pon kain na men tai na kon te tan derate te cabinet na tera ngai ari pon te sate na me ngai ya pun san ni tak me akura ke na ba yete ba te tante ko men ne kai ke te sate ya te ba ta ko so ri ki bun de military men na ba kai iran ka consent ya ka kin ka ngai na bu sia tante ko men ne kai ke ba te kangan te pun na kin te taka to pun te kai bu ke mare nara stek na sa ko na ndan ka mai nga ta kai bu ke kana na pas nang ka mai ngai bu kin na kin te taka pare ang ni nang kai bu ke apun pai private sectors ke private businesses tenan known as yo kana sanang kai kamay niya inang kai na no te meruru enang da nang apa ngeren tayo no tebes gorais kate ni da nupun na ko ni bubusi kan case dia ben non approach niya tenan known as abubusi ang takin detay kangaron ko ngong kai inan December ay sande ke bukan dia meme ke kate ya bebe na mi takata ke ya ke me I kongo kiroya pan December ay san manang ate kai buke to wana CNN o Louis Marine asan na kon katayen na ni bubuke na mi takata kai nan te tinamakai nei ngawan nang kana kangaron ang kai ya wari ta kasene ake ta kanga ba ya wari ta kasene aneron kongo ro na kana iroya may pun kabarabron naron te ayong ay ayawati tinamakai na naron ya akito kin kapiro te to naron eta bikete te ritan na kaitara apun na na ben sate yar aran minita hayra Kurapate minute te sate rabat kangan ng yon pero no ipugiara po ta no meta pare pun si te ben kang awin na yakare kemal ay rakanta ni nga pa re pun kamenete te tau te kaya ita kangang asina pubusia te minita mete kay CTL kanya mantay pare pun soy pen kay to si raw ta kasi na amang onda kinap ay sina pun pubusi sa kaspa to pubusi pa ipiak mga reket men reng men tayo Kurapate te sate te minute ay ra pa bukan ni se te sira kai tak ba to na te bubuke asan songa te kangapun kai na makuro kanaro na ba ya pun nanda ke yara ay sin takata wa kuna na ben kakai tapo ke kunan rent naron to tenan mane ba ya pun secure ay kunan karai ya takata kay na ko ye yawa
ana rentsina kita po kan ki ako tawroi ki sitia ni kapui ngayari tawane anga ta piwa ka konanda kangani bobo narana ya ta yan kai to abesu ku ya san ka pongana to ngana dera te mane bentero konan kawa kena iya taka ya nere ta ya ki kapongana kana san taka me kangani tiang to ngana me pun aki ta nga bang kai ta ya koroi ki sitia kangai pun de cha ta ki mari kampun na ta ya pare kana si cha ta na ko kana cha ta ki sitia to na ko mai na te mai sa na ka pe ni apan kan te bu ta nga ki to ipun unubi ta pun tianga mga to kana irang cha ta every now and then na ko na makuro ay ka akay nga no ti bu ki yon karo ko ni ta kai kayo kam na ko na tangan ni kam na ta ti tera to consequence mina pa to tera te pa yan ang ta kay tera te kam pa na me yan te ki ya ko te tera ta ka te yan na ni is me o shiponas awan kan te pa ya ka te yan dan karo yang kay kisi dio me kan ta ni nga na ki mangari ki te ka kin ni ka nga ngayo sinak peri erik ni ka kaya jang na ko na ngeng to pa kera ra po ta no me ta pa na ay to pa hong kay pa na board of directors di the management the KCDL kibari ni ka kaya ri mi nga na ki maro ta ke te po ta no me ta pa ri pun ni me ya ta kasne kay no na ara Korabate te benita kisate. Rabate speaker rabate te minita ay na be apun katayan koroi ara popos nga kai tapo eri angin tapo ke atare ya ki pas eri nang meto to ang kai anara te ke sisi bukin menon roi te takata ayan nei pun bubusi mere kanere ke te tapo e kona ngayere apen na pennon ne tap te pewa ke kapungane era rabate minita sabun kaskwa apun te bubusi ai to wana te takari kamane irang kakawak awa penin dota ki seksi tan rupin patan business na korabate speaker ya kaspa iron te minita Korabate te sate te benita. nga papa ki te ya wana mga nga ya ki ita pe ni ka kai rong rong ne me isoi men na tai ya nga isoi ko ngo ki roi ya te men ya wana mga nga ya re ba ya pun karau ka kai ge kina ba ya san ka te yang kai ni ka kai men te ge ri yung ye ta ka nga ay pun te meton da kangan soanga ki pa ke tera te men ya ka kinya me inang ka kai tau kai ya sana ong kai ya kan tan nga pa pun ngora kan te kampana KCDL ke ra ka na kampana tau te ka KCDL ta te pa ya ri ni koroya ta te kanga ari ni ka ki perien ta wan te mon te tai ya ya ko yan pokan arun me ya te potan no me tari ki yon magur kai pun ne ya na ka ki tau te ka pun taraya pangai po kay araputan no meta arian ka maguli ay au kantani nga pa na ki mangari ki ay sa katay nga kay jang na kontay ka na ro kun po krik ya ari kana ta kay bu ke tera me an ne pun tapi ra ngai rai ka sa na na te mi ko to si kana po kan ita kun kai te ay aku kuri kan me me ba akasne manti Christmas kana na pa is ti ro ro yang aku ra Korabate benita ya pun perin pokan rastra jangan senang rastra karimina eta baka ki round sa temi peso te benna na karinya ki honorable Joy Freddy en ako yung sate. Koraba honorable speaker amana na waka sistema to mo karapa wen te meo te merum te meto na nganira te ana pa intangira te meo te merum ka to po ya mai na waka honorable speaker ya isi banan ka meori ya pun te pakara ke panaya kain peso di tepanan data tepanan kami ori irita ini ma kain nepel di round tadi aki women di unainin beso aki putun nain unumanen unainin beso kausira apun kain beso kapen kami ori kawan bos speaker akorinek makain nam tayo para di beresens akorinek takuan beresens ini dan cabinet hingga kamarinek di speaker di Diritan ta kay tara apun ngayon tantin ka peni apun tan ora kain giribes de tebong ayo de kam de peni meori o ayo te kan na usirak ay tabige de yon to tabepa ay nampan at buwa ispima to wana napupusiya de minita ay karinek pa naruami na usirak and wawa neberi wanga komen mewa Paya pa kayara rongongon au kainanon maniapei ya unumane au nainen beso
ya po nga tate kana. Kurap Honorable Speaker. Para sati. Ena kaya kakam sila kayo ron timinit ng tapota kini makuri bukin na tabanin ape akari kira kian to nuni ki Honorable to kay pure ape awa. Ena ko yung timinit. Herapa, Honorable Madam Deputy Speaker. Imay na kaya kana sila ki sa dito man na karinek ame peso. Ay pun kaisi panan kami ori. May meron sa team na pera. Akakatik. Epe meme. Kita ki meria raun mane. Tanwin naro. Isnere katikis. Pagbulikan na meme. Kaya ay kike. Moment tungoro. Na konti pirato. Kita kita makanta meme on ko yan na konti anna bay. Tayo itapin tete ang kayo on ko na riaru. Nangano ko tapana inus Madam Deputy Speaker. Ngamawri ko makanta tayo pora. Kita kita president sa mun benta karinek. Kawamen. Minita. Rita takaitara tante. Oy tan nora akiari ko ngray tayo. Kay bunda nakapenen bowin naus te pera kiribas. Oyo kana kaya kana na sisiraki. Isa te ya monta karini action na pena peso skawre. Ana kaya ka tautek. E tauro tautek ni mengarina noa ate tapia kai. Korapa Honorable Madam Speaker. Para timinita po kan nam sisiraki te mantay te sati. Kurap Madam Speaker. Ay kahit ako timinita na kaya. Aran kumotot. Tadi ya sabun buusia timili tayo pa ya pia nora kain ano ya kain peso yo pa pun ay pun ta kain ano ya po nga morali gilo ya unmane unaini kaya timeton soy mende ke mania pa ya mbobogin katwa uwa tu week kuna timinita kapay siya ri tiken nen ya mania kurap sati Mike timinita. Erapate sete ya karinek pokan na sila. Mungkin kaya kana ke botakan sila ke men tautek. Ari pun tangay na aban tautek ari tamay ko. Ibuki ang mariap. Ma ntakan tani nga ari tabi bigi ibuki ni peso. Ari apun ti pa peso. Nakana ko na pun karika na mona ni pun ni reclaim. Ari wakan me matanuin tepe. Enaran Madam Deputy Speaker. Korap. Para timinita sati. Honorable Madam Deputy Speaker, timeton kahit ako timinitan na nakiyakyak atau sabun kami nari kita banan busi kanaro na pa inari kinin mani apa ya atau sabun busi ba akatirin bubukin kapaisian pero ngayon tiyo harap. Para sati timinita. Ko Deputy Madam Speaker. Kanga yakin na meta kanga meta tahu ari pun tahu roi. Ana tahu te tahu te kali tamai ni yang mana pani asin. Sering busmai. Ya kali me tame kana ko ni kapungan tahu ari me kana timeto antangi da peso Madam Deputy Speaker. Ay to ko po inon na meron na cabinet so. Sabun nusuno ko metakantani ngari apun kepo ya pun riparipa on peso. Takantani ngari apun John na kono ana betau te kan kono ni kiperia. Mai tira kana to ye tabo ke kono mengroi ya ke hasan data ke meto pun kan chepa. Ito ko pa ina kono pa ni bobok. Ayo Deputy Madam Speaker. Akorap. Korapate timinita kabenan po kan nam sisiraki te sati. Kurapa Madam Speaker, ay karapa ti militan na kaya ka. Inaraw pa aongra ti unmane auna inen peso ti dongrongon ti akan ay yamanep ito ba yapon daw na ano iya tasingayan Madam Speaker kurap. Kurapa ti sati timinita. Ay pun ako tigray na ko yakan peso na ini na unumana na yakan tani ngay bugin pongira kay. Na tigray Christmas ang dokora pa Deputy Madam Speaker. Kurapa timinita. Ti sati may taraw ti nailan Honorable to Puay
i kana kuna buka te stra ko ya bon pere bukan te stra. Ya tahu na numi tahu hari sih tekara berapa sih supplementary meta ya kure ya pusmai. Kabara bre ya bon pere bukan te stra kita sate. Senang na rastra karimina. En te baka kiro te sate mi meme akarinia ki honorable sesi elia lambon en ako te sate. Raba de speaker we te akan na usisrak anam panat po metenua. Ay tenua tapon teriri ki muin to kin trainin 10% jara kare to COVID-19. O so imen benin pa kaya manetan makuri. Akya kainan wag pa na makuri tain kainin. Ipo ko tan makuri ay kay puntan ka wakiniya kain to man kain. Ay kono po 7 minita are tapena. Paningay yan benin pa kaya nikiran tayan man ay kay tayo. Korabate sate ena kaya kakam sila kayo yon te minute te bota kini makuri buin te swa Honorable Martin Morris ena ko te minute. Koraba speaker kalinia kyo ayo kaya kan sila te minute sate kalinia ke me member ko te tana benta kaitara tawroya utabun makuri danon te tapi kayo. Koraba sarpe. Korabate minute po kanam sila te montai te sate. Raba de speaker tara sira ke ya tapangak atau sesen momaki ara sira kin tainte tote takataw mane ibuki ya ke tapimen tawasan ke akak erba te minita na ke ya ase tabat bubusi ya pun kamen mena ina nun taina anu nano abisa sina bubusi pa tera bukin teirame Korabate sate te minute. Era bate sampai bukan bukan serak te main kai ira me ba itangri apa nata roi oina ada pun kapito ina roi patera mondi ki pare kanga te briefing ari yang anak ki kanga yakin ang tira basta mo apa katoka kina pe pa kin ta to no ye kita akhir sepuluh ko ye me kai kan ni swangi apa nakakaya ki na tangi da to tira ta na tangi da muan atira ke ya yes makon nang au be kana ipupukan. Korabate minute. Te sate. Korabate speaker tate yak nang me tata nare tere te bukin takatirak ito ba pun penin panin pepe kai nan peinte te obis pare pun pai ka pun anamena te obis ibukin swangaki ya kain te tapun ayat samakuri kai pana ana riain naki musirawan tayin te takainin penang kakawak spangay ay tao po niya min pepe ay kan te nanobis te minita ay bukin te takay nanoaya katawan nga ye adirmin ye teraya ay sa mga rimin na ay busi tan makuri ay kay apun nga ye swangak pa na nariyay naki musiraw Korabate sate te minute. Era bukan serak kau tahu bayi kangai awalnya dikatain kami ata seti atau ada yang kena cerita nak kaya kan. Lalu dari kaya kali yang anak kanga ake elit sepuluh kau ye kaya ake taitun kaya kai hari yang anak ngai hari tanginya mengalih lalu apa si teman itu COVID lalu dari sekarang kena kau ira apa sih dia kena kau ya nak kita nan frontliners atau nan ake ngayon ati the operation kita tain to the lockdown kita main to lockdown to COVID tadi kan ngayon tain to COVID aye ya kan apa memakuri dari pun shift to air ke satu ya pada kapan presiden nak benar nanti kilo ya ke ayar kan anya di tekaparan aku angin kan naik tanggian nak orang orang cek pakana to akin tado nak untuk COVID tau kana ya shift ke ayara ayo wa time so page akan na sinatari pa rawa to ni dikiriki to tagran ta kapakaman yan me tinang kai mo ngaya si kang ko aki entai to na konta man ayo me asen karo yasen bowi ngaya abun akatira ke wasongat benar ngaya stangira ta kamete pai to tan main na sinakana ko ala be lai popo kayo Korabate minute. Bukan nam sila kita kapanian tayo te sate. Korabate speaker korabate minita. Atau kakawaki tupan kay nanoy te. Tara kora kaya makuri. Ya, ori king kana yes pakas kata biaya kakawak.
asina kaskway ron de minita era pan kana mga tarati kiyay ito pa ay te tapon te takaina no atas tasaksing ay pa ni tapon na te tau te ka pantay ito ay te to na takatoto es ko sarang tay ay skarapati minita kana mga pun dinano narik taray te kanwang ay ara ko ra kay kay atapon na kita bimenna be kon te tau te ka tayin te takaini na ko ra pa te speak Korapate te sate te mereta. Dapat sampai ngai dapat pokok dikit segi tahu pak anak tadi ada ngai kan dari polisi tapi aku korang ke kang ada tahan kawak ini atau tahan kaidak ke atau tahan kawak kita cuma kai tahu pak yasen dan itu kita ngai yo kang arau nanoian karena ya te polisi ya tahu kita ngot kita air mei itu bayi ya suami anak korang anak pun karena waroi mana sudah ngai ya kai sekakowa pak ya men ke atau pun mainnya doko atau ya separuh kota di bosan ini betul ayah ditang dia ni kanda kami tepai apa tayari yo tayar yo ya kai bosa tanpa kontek apa ni karena dia ini apa no bosa karena ibu buka yo Korapate te mereta ya bene pokan rasra kyan se na rasra ka remina te baka ki non de sate me pana pe ya karinia ki honor boss si pe taratai ena ko ente sate Kora pate speaker me kora nangai hotai para mga tapaka usisirek mai me kanu ko usisirek ya pun tapaka para no mo ora para ka me ora tau sayo e mo le miru na prestes ma ara ka women no milita tanti tanora ya pele mo me Jadi ako wakangati no usisirek ikan busia te milita tapela pa ya pa kaya ana katartara ke te ana saviti mise bukin na mereno pana patio Korapate sate amai ke bo basigo ena ke akam sira ke yo non te minute pota ki ma kuri bukin dorong ito me na mana honorable Alexander Tiapo ena ko inte minute Honorable Madam Deputy Speaker, yo ke akan na sira ke sadia kan mi pana te monte teren da me pai bukin na mere mani ke pana be esa ngarok esa na be deke kita pare kanten ngak ba ena karo ke te mere nuan ke makure ri minang kan pun karon kami te pai eta ngaki ibu kin kata bena kon to ani ke hari na kona ni ke na ko pana ngai ira ro pana pa wo ani bi yo te not ko miles mena takin to ani ke hari na kona ni ke de ro ayo na yan te so ang kan ne ena kona ndeke ye ya bakin na ta den de mere ngwan gi ba o pai ri aki ana kai ro se dai Korapate mereta pokan am select mantai te sate Kora pate speaker ara pergi te minute ndara kek ai kan busia te minute yen kai ana wani ki be e ki be sa ko ndo ko ipana pendero ro nero ndara te ki yo ikan ora Korapate sate te mereta era ba pokan se dai o ani ayani ina no ke ko ina kai to ani ba ni ko ndo ko te por ba ara ani ba ka te no se dai te ya ko ki ba straight no ba ina tangere ki chautin ya port ke de to on ta por ina mon da kana starana ana location ana position ba de ya pun kangai ina ko ina ke te ta por ina ko no te port se ba ma de pun ina so no ko ina ya se dai ayari anang kan ya sinaw akin na sa dahil ay yung kan ya kadaran wani kita kalau tahu sinaw konon tarik ay kaya nakonon kibente terbaik sa dahil ano konon koy parang sa dahil awan ngayon este hindi kan nanyo kan sa konon tayo ba apa kita target na rin nakatang karon kan parang sa dahil Korapate mineta te sate Kora pate speaker ara pate te minute ndara kek iko ai kan ka nga karo te kata boto ke to comparison pa tero loko tang ito loko e kan di kitili bua abu meli mewo te neutral mile te ngana nakapota wa to raron te para pe mate to tama ko ra iko nang kapota wa matari wa te Peru 220 nautical miles. Ngaira kanga skuri wo to si wo bili kita pun te mai. Ang kanya ko nalo ko to wani ki be yaro da tamena nukuno apa ki ara rori ki ko pana. Na sisira kinga ya ko nan ko tap mo ko pana. Korapate sate
Te mereta? Kalau sebagai aku era mana nak putar wasa aku ane itu akan disebut itu pada semua awan kita kayak main nak koyen lah de nak de itu pada ada anak nar ada teknik baru angkat dari mana angkat de asli sih kakak itu pada nak kolen jauh tidak siap putar itu pada nak kolen mohon namu ke ane mang hari ini semua ya ini tu angkat segera ada long range ke ini betul di jauh tidak ada tahu hari kita along range sebagai, nah ane kayak kita ane kayak tenggelam orang terakhir orang sebagai, ayah saya nak buat orang kami nama kita kuba kan senora panen dari tiakin, kang kang hari kita pokok orang ada mana roy nungkan roy tera, hari nak orang punya wajah hari ni kita itu hari kita itu not sebagai, sukuai hari kita punya pas sebagai nak panen kan nak pun nak ya nak panen sebagai, ane tu kan. Oh, itu requires sebenarnya ganti. Soalnya kita barangnya itu apa kau kan, begini senang kerja di mana? Orang ya kita punya konon kau jadi, senang requires nak kena. Hello. Kalau te meneta, te sate bukan harus serai. Oh, kalau te speak, orang pergi di minit dan mereka, te kaino no, pun kaino no te portal nom te bukan te anorek, te emergency, te tarik kaku. Alas spare part te mesin te desalination plant, ikai kaino no. Ako, ya pun tapi kayak yang tahu saya, yang tahu bukayo, pai pun tahu busi, tonton, by practice, senata ya pak, tapi tu ya memang, hari tu kalau tiket way, no kaya apa, ay kaya titeran meyek, ngairo, senengkan mata, tapi tu ya memang, ya rasa kau tu memang nonan, ako wangkai di sini kayo, ya kita patoi na, punya inanun ti milita, pai nak cekera mere, kaya kita, ya kan cuma no kaya, ma pernah kakak cekeroi. Ya, no konti moral no konti ana sim mana tim katartal. Kau wa tu kalau tim dia lesen kabinet ki bukan te pa ya te katartal. Ya busi an kau aku ara meren wa ki batio. Bukan te emergency aya ana konan kos non tai kai mai. Kora pati speak. Kora pati sate te meneta. Era wati panan sa bayi ako wati nakay no sa bayi ako wati sa ta kay na no sa bayi ya kami ni ako no na itiakin ng sa bayi asa da kami no sa bayi. Ang kata nga pa ina pun ina sa aron na yo sa bayi iro sa bayi makainupo rin mo. Ya sang kaya master plan pindaran meren man kita kami no itiakin na di iya kanasan mo ang ngaira ara partner sa kasan mo ang ngaira yon ara ya put master plan ay kay taraw na Christmas sa bayi. Ako sinakaya na ko yung nagartaan ako kay sa bayi anak tayo tararon anak kis ko rin sa bayi. Ito pa ayos na gibira sa bayi. Ako araw ada akin tokan na ikigay ito as nakawin namin kung paano ba stop ba inarigiro na akin emergency service sa bayi akin sa bayi ani stop ba tuwan at ara priority sa bayi sinakawin day anak kayo na paano sa bayi naroon na ba anis ka rin bubog na kayo yung tiritek yung lidera tinan litek yung tarapon na titira sa bayi ano na ito ba yung inarigiro ba kaya aratake tapo ikaso na ko aring iperek sa bayi kaya nakayon ako kayo ng pura ginawa ko pas nanonood ka ngayon sa bayi sinakawan ako sa bayi tinatuan dito kaya nakikiya ko na rin ng kanila dito ko na nora din make things possible sa bayi pa arakarigi aron na yari tayo ang talaga sa bayi nakikiraman din sa dimi paano naroon nito ko daw inayirakan tingin ito arakan tayo nga yek sa bayi kapag nakataw mo rin ang kononwari sa bayi punin na ito man ani ti yante to paano ba ya put sa bayi ani pun yung development budget sa bayi awan ya pun sumula na esukun takan nga are yek takan nga pin paano sa bayi ngay emergency service lang kayo te bayi sa bayi Kalau bata meneta ya pun pere bukan te strakiane senakunda rastra karemia tapi kaki dong te sate me peme te litan takaitara our potesi real lambone na kain te sate Kalau bata speaker we kapenian yesira kain na pera meme ay lawang kay ay na makain na kain apesiku suai kasine kaya songa kiron KCTL ay akipasa ya sinta kata kay po akeri kita ba yakunan kasine yay na roya kain te KCTL na roya kain te poposin rapatan tiebe tapos yay kay one of sisira Korean of Sirake. Awas wanga ki irong kay sitia bata taninga na pepeira te pepentara rua ke te pot. Ikan Sirake na te militari te pena
Kabukin terang kayak bahasa yaw sinta kata kain na besu. Korapa te speak. Korapa te sate ya no chet burente tate typo. Ene kaya kakam sira kayo runde meret te bota kin makuri bukin kalile business korapa ya bobos ona bota ngari kirete na kaim te meneta. Korapa te speak karinek ikangan kan kaya kan na sira te sate ya karinek me meme. Korapa te sate ya karinek me meme na sira I can go on the day yo. Panikainis pera kain pera te KCDL. Yon naus ntakataka ay karien kapunganak. Ibukin kawakinan te takatakan te day yo. Ay noria KCDL pa ye iri ki makurin kata merwa. Ay kana kain nanwaki nakuna naus ntakataka pesuku. Imain na kapataki. Korapa te sababere. Korapa te milita sati. Korapa te speak ay korapa te minita. Te wana te ay kiki ka ina rapo posto wana yana besu ay apon katia ya sinda kata kan paini metang eto burik away akaroy en kainis meta kain peire are wakina ya paina kin kai swai pitak are wanwa to bina te mita to bina te mita away kan ngai yes sirag ba ay pon pasin kai de tay me kinterang ki amanga swangak pa ay kokona kapungana ay tok pa ay kan ne kaya ite akin na te minita ako ng sika para parari ka na kaya kanda yo. Korapa te sate te meneta. Para ki bukan de sira kai ibukin na narono te sate ya kan nya kai tok pai kaya punsan na ben na kaya ka na meruro ki pun kaware yo. Ito bang kai gam ausin takata kai ya kunan kapunganak. Esan kunan kapunganak ya nere ibun san swangi ya kan dera te bot ke bare ay kai pun karon deran policies. Apun kunana pen bita kina nante tai to wana digana yanda to asmakuru narakin to takatutu ana asmakuru ya wariri ka tapun wariri kana baron to pakin tira tipin makana nang tangga kiti au sa nang takabura kay pen kunanda ina imugin bismay na itata kain takawan yang ay ro wa kaya make sense ngai ribun so anya kana kampun tare ba pun tetap ya ipun tau kunan sikiwa ye takataka kapungana makana pun ye takanga dikin kainis meron kawakin nanti takata kawanan kan itu apun mungkin aku nantau wakiai makanya pun insecure tetapuan the building ane kita di kai pun the permanent building ini ani kami nak ya orang yang ane the policy tai the betere pun karawa the policy apun konana ben kakaya mungkin apa ya rakyat ana mga konanda no rule ya ra ya policy an itu pahan kan kayak kamu nak untai ya era korapa te mereta tersate. Korapa te speaker era pa te minita na nai popok ay se kwa wan pa enang kakawa kaya na menu roy te takatak naroon kay te kain beide ya kami tuwa te kay CTL era pa tok ba ito wana ra poposin ina rin ang puto kaya te kay CTL enang kikayak ang kaya mga rako te kain beide ya po na nun tayo na yasa yaw se o na mga kiyakin na nikarukuan na rin te arikanta nga mera pa te minita te speaker tayo ba na ikay po ka na usirak pare erik po kaya kaya narakawa epeso rapa korapa te sate te minita ay rapa te ra na kaya kate anara na pukan na sirak te tapo na kaya na pukan sirak may punta kakaita way ipon sikan na nga na pa kaita na kuya te anday sa tingari tete apun te minita na pera ora pai iya te ya pa wai na ka ya kong ora ki ara tante ka uman ka yo to wana ya nga ka na me pun te takata ngai pun ilang karapai yang ngai me ron sa tingari pun daran minita pa pun nyai to wana te pai ya ka magira to kin de mina pa ne pun ka upai na ni ngai ri ikai to wa ya snaki ya kina ba ngai da men KCDL menda katayan to patira ami ka nga hindi ta kinam makainap makuro akita ya pun ka upaya na patira tapo na tayo na pati te speaker de ke na ba nga mayana sinaki yak KCTL ke kakayangan to pa kini ka nga te butan na tara korapa te meneta ya pandang nanon te sate memen kaya ka na lasira kaya sinan ako na lasira ka rimina na tabi ka kirong te sate ya karinek te meda may nukunaw ya honor po tawani meria ena ko yung te sate. Korapa Deputy Madam Speaker wayo takan usap tisira ka wari apa kaya kay kawawan wak waterphone ibugin te tumen te telepon te internet yon korap korapa te sate na kaya kakam sira kayo yung te minute po ta kini makuri bukin tongorong ito mena mana honor po Alexander tiapo ena ko yung te minute
Karo Madam Deputy Speaker, yo kaya kan select sa dia kan yang main kuno. Spundangin karo dia kan kaya ide ban kay nakon demokuri yon ana telepon o internet de yon kuno kay ni sma kay ni bairi adesa ngkon yen. Ena kono ngwaki demokuri kata maro ayo ndaw bungan makuro wowa nana kay kidagi at mo baro raw phase 2 ada tapueran o tirina kanwan. Korapat minita, te satay po ang select mantay. Ya kan busia te minita to ninga ingan na kanga na topo ponga te phase 2 yon abu makuro kana isen takin korap. Korapat te satay, te minita. Ko sa dai ako te nani ye mani ye ki tawon kana kay inani mata on tarongan te mobile route sa dai on na bunere on phase 1 nari amon karo ke ya ta kana kuno te duwe tapi sao tamana orang reke ay ngati ante phase 1 ang kan te phase 2 ang ay sa kuryara nuka ron ang kan ni tapo ade fanning tapo eren me ate ren sa tan ang ay ani itu tan tira mo yan dari bukinar sa sen ka para yon de terate phase 2 ani di tira menuk sa tan na de ta na we kan de ya sa ye phase 3 ari ngai de component 1 sa tan ani ya wa yon na te yang mereki adnan tabdu yang on otro sedai ngkan dari component 2 yang the phase 3 sedai ada yang sekarang orang tiga yang orang sedai ngkan dari dia yang tabdu yang area insai punya otro area insai Indonesia yang dia guna dono ada temuan kuat sedai ngkan sudah ada di 2026 an yang kalau component 2 sedai ani kan orang kurang sedai yani ani non de plan na sa dai kalau dia kan tidak masa dai tahu apa ni kaya bar apa nang kora tidak tidak luar itu tidak ini war sa dai war ki mga e pakar war tiri nga karuan pai pai tidak ini ko e pakar katukin tiri mon tiri hari tapo ya karuan may sa dai ya new year sa dai nga yani ida mo sa dai asa no ko kan sa dai ang ko nang wakan ano dia na component 1 the phase 3 ay wakan kay ya yon ko ina sa dai nan ni ada kana ada yang dari adna tebdu yang ono sa dai on kan kuno ani dari mina kana ada kana kanon te component 2 sa dai the phase 3 sa dai Korapat te minita, te satay po ang select. Ai ya kai tawo te minita meta ta pa sagi phase 2 me components 2 ya kan bisa minita tira kanon components 2 korap Korapat te satay, te minita. Pero sa dai naron ay takin na ada kay kasan esen roll out the mobile no sa dai the intense sa dai asan ben ka tunak sa dai the phase 1 sa dai ge ang kanya ki ay isna ko ano kon phase 2 no ang kan asa ro ngay phase 3 ani ngay kanon na component 1 sa dai mga kibera kini kitabon karami dagri kiti takawri chari hari asang kon ka tunak may de dan mobile ke dan internet ang kan component 2 sa dai ngay ani nunggulang wala sang kon implementation ko iti dirita kan tarapone ke sa dai atau kan takawri chari mga ina mga karakagi kino sa dai ay ye de senti chari ngko ay san degen tayano ina karakagan kan sa dai dero ba ina kon ano kon tanya tahu kita sponsor dan hanya kan jadi tahu saya nak cek anak yang dari mana toilet yang itu tu tahu nak yang mau sebaik nunggu dari kita komponen cuan return dari sen mak mana sebaik hari itu tak ada nak yang sen mak mana orang kan dia nak karkan yang dari mana return orang yang anda dari kita dari yang mau korek Korapat te minita po ang select na kapanyan tayo te satay. ya kai tawo kita minita ko kanon te components 2 rena 1% te coverage anang karwo kita on te 40% te coverage ai kan busia te minita te terangkan de kanon te terangkan de tera bukin te to pilmakan te connectivity erinda be naron te component 2 Korapat te satay, te minita.
Orang sedaya aku ada pun kawan aikai pandai itu ke, itu ada pun oin tekan dengan apa, tetapi pun macam jenis sedaya ke, anak pernah improve minsan de komponen tua sedaya, yang nada aikai sedaya. Ya itu ada itu connectivity yang sekarang yang waktu sedaya, anak pernah karakak, anak pernah nak arun de ayah teriak jangan teriak dengan itu kan, nak mau karena sekarang hari kita nada teknik ada 80%, yang dia nak hari rokok nak ngaya kantor ngagari yang pun dia 100%. Ayari, rakan tengah orang mengkajian dapat pain di teknik sedaya dan bagi sebuah orang atau menaruh yang di teriak yang jam mau roy, kan yang ayah improve the connectivity yang jam mau roy sedaya. Korba temeneta, pene bukan rastra kian, senang rastra karimina, ada tapi kaki dong di setiap merampia karina yang orang po Jacob Jacob kertaki, menteta yo ya san orang yang pengen dikira kau te speak apa, ena tapi kaki dong di setiap karina yang mei pana pe, orang po si yang antara taya nak kau. Korba te speaker kang itu intisisek te tadu merampia yo, te bubusi bukan nanganak inti scholarship. Nasi ni pana pe akia mereka irampi bisi ya pun sen tatape ka kinon te male pe mengoto hiyo si kongo ki pa ena rina no ki te kai di paire na ronna angaroina e bugin pusuma yakin na ya application nasi ni pana pa ki irampi bisi naki manga mananga na ko kilipes na ron re esen derek no ko ya ntai ai kanok e bugin nani o ia pusia te ministry ya tapena te itera ayu ngana enakona kau ngorai te tapi kayu te ya. Kalau pada saat ini, enak kakak sudah kira untuk meneta, untuk buat lagi nama kuri, ibu kita rei on board buat kita kaya enak kau untuk meneta. Korba madam deputy speaker korine ikarapa de sati meilambi Fiji karine kinna silaki awayo ana kaya tauter. Essa ni nogi takai pai begin scholarship ai nora ki yaina pai na punsu kun naron an kam gamena naki takai pai angkai ki ate kibes arambi akia ma kaisan kun kibes takai pai ai awana pun anapun nuk ko kibes ni korawa yo ragi suwa on the apply on the scholarship make it best Para pada meneta bukan distract sate Korba te speaker ara pergi ti minit ndara kaka ko te sa spus maya te narunda ngana kaka te tayo mas pun kan te kala panaran kan pun koryuri awai kai bugi na kesikan ko bendaron ti te kaka sa kasta po kin kai ma aten giripes akia neka isnergun kia giripes ke naron na te kini kan o point ya ka ki patera ke koran po notes pa na consider te ka te kain te kai pa ya korwa te akin to wana aten giripes akia pun malangan kita na giripes apun malangan pe kan to kaya nako pun oy na ri Ay na bukan ako bukan na sa ay papol ti sila kan yung kan bolo sila ay sa kami aten pana be kalo ki akan ko kinala ti buritan takawa aten giripes akia lo ki akia to ya yan tau sayo ay ya itu ara yan tau sayo bukan na sa continua ikan tete pare terasin giripes akia lo ko ke akiri ki du scholarship akia tante kai nusiran giripes kai akia tante kai to giripes to ya bisi kai ye era sete pana parambi kai awani ko korona metera ki kono busi matena rinalo ate punte tekan nalongaki metera ki kono mga reconsider ana kai di pere te ara ministro yo mi mai nesen kroki Tadi ya karapa ina na para pare kanarona pa era nang de danari nanana u kapara para ira iri inki harinak padrana ri the motion kana ko am ke ha temineta korabate madam speaker en era pati santi ma pokan de seng ya ten ki besa ke kain pan na rambia kemene pisi ente sinora roirin na te begiate te sati os karawana ngara pinor yongo yo amen yongo ya papa yongon na sakuni te ba ko na program ke roki pc aton sen inusiran no yerki pastangi ya te ni kapena baname an komen from 7 ni ka beongon stand the dust ke te kawaya program na na sto wan kawaya na na ya jer beongon na wait na kon din na kon di speak kana sang dai
kari kangan kau ngada kan dari amin me to me New Zealand ke me bisi awa busner ya stangia bana pun doi kai awana mga pun kau wa me ten ki bisi kai pero na store me tarwai and dinno de university rap Korapate mineta te sate Korara pari te speaker and grara pari te minita. Ako wa yakan bubusiri ki pangana tera ki ako nan kain na to te education mangarina lundi ki ala chapter 9 panap. Pa yan naratuat na watap. Apun akari yakaki kain panap panaro na enta anak scholarship anak makuri. Itu pahane itu ako nan nuri no nara chapter 9 yan naratuat na watap. Korara pari te speaker ya pun kategori ki te bota kindiri. Nana wa ki ona yo. Bukan kare kirian kiripes. Prap awar kita kami. Korapate sate te mineta Rapati, tadi me bukan dari sudah orang macam speaker, ane teknik de constitution an, ini orang nak kira, karena ambil rapati ya, entah kata kiri bes, rap. Korapate mineta te sate Korara pa yakini ko meru ikan tekina yapon ka wato kita kakaito. Ke opun tunda no tibusi. Tera ke konan reconsider dia. Korapate te sate te mineta Rapati, Madam Speaker, rapati tadi na norian no to na kinan, tas, mga yung kira ngaro bila mga yung ina katakin mga karikek yung kinda yo, rap. Korapate te mineta e pan pere pokan na rasra ke ansa no kana rasra karimina e te baka giron te sate me guria karinia ke honor po panuera perina ena ko te sate Madam Speaker, ayo silaki. Yang ini kain nano kita bakin, mungkin terkasih neben, dua ya kain kuria, terai wakin langgai tau teh kai, mungkin depan ya kangang ayu, tayo. Korapa, Speaker. Korapate sate na ke kakam sira ke yo iron te mineta te pota kin ka makuri e bugin kareva business korapa ya popos honor po tangari ki dete na ko te mineta Korapate speaker korne ka kangan kan te kaya kan ko na strike sate kan me kuria. Speaker karine ki kai tau de sate me kuria erne na strike ai mon ka parabure ibugin de pai erik mengen nan ai kukure ni ko ngan de tai yo pai ya na pekin ta ta kuria ai ka tau roi Hoti me tu ang kain to taninga manangan temuan kai buge na ko kuria korapa sabai apa speaker korapa te mineta pokan dam sira ki te sate Korapa Speaker kai tau wate. Ini tak kali ni kita nak kaya pun lang karaunan nama, pun mga kaya kita maruan apa. Sebagai dari kita mana tipen ya kita kita kater, pun tu orang kayu tu kain nama. Kai tau wate rade. Speaker ini tak kaya. Tanya ngai, pangat ya kan temuan kayu. Asang kain nak kuria. Tapi ya kan ni ke, tadi kalau temuan kayu. Korapa Speaker. korapa te sate te mineta Korapate te speaker korne ka karapane te sate me kuria akarine ka pokan na sira ka pun naranare te ka na ka ka pun ta parabure ya te ba ran men te ya ke ya na ba kuria pun ta ka ngai kin don ye na non ke si dia ngan ka to kan ta kai bu de wani ki be me ko han sina ya ban na ki konan tau kana na ka to kan do wani ki be to na ya free ya ban na ki konan tau te be ka na kai no ngere ibu kin na rong antai te sate ya karinek ya san na ko te be ke ro kon kana no an be ke be bun su mana ngate te mesin na no to bun ko kana no ana ba to bun do kana be kuria ya san mana na ko kuria ro kon kana no am be ke kanya wa bi te bantoro mai sina to wana te ne ro ina be ya kan kuria kana ana ta ka para bure ki bari ban ta nga te be te be ai ta be ra wa ke na ya kan kuria te korapa te mineta pokan dam sira sate Korapa Speaker ake bukan o silek sika hai tau uri kina kon timilita akarina kina ron kibaran taka ngai ai mga pun bisiri mungkin akirangin doro kon rai teman ndere kai ndaro ke terangan atara kina kai wa meta pun te jira kita wa Korapa Speaker korapa te sate tabu si ko mic korapa te mineta Kita kanga bere kai sebut mana ngai de ta ta kostar ruaya to sebut kona na bani bobo kina kon terate the Ministry of Finance para kai punta pinta tau te ka so kona na ngai dan bobo kina ko ina dan ngai data kina ngai bukan kakayan nangan to bakin ta kangan wai bukan te beki ibu si kan ko ngai tan te pari en ko te bayari te kina de
pinbukan tatarin te be ke nang kapuna ko e serwai te be be sa katan watan ko ye tanang tan ruta kata ipukin jera te ponte be ke kamna Kora bate mineta te sate ay rawak na te sate me kuria sina no kana sira karimina te baka kiron te sate me peso te mena karine ke Honorable Choi Freddy na kaim te sate. Kurapa, Madam Speaker. Wayu te akan dos au sirak nambana tubuan wi men mewa yon to te pepa. Na pusia te minita akarineki. Pa narua mina us sirak. Te pe yangara. Pa ya pundang erang kainan wag land view apo ibukid nen te mengi iron ta kausirang kai ya pundang ngondak. Ada kakapungan aking kai kurap. Kora bate sate ya pusi ko mic. Ena kaya ham sira kayo ron te minute bota kini mapuri bukin na tapanin na api o kari kidakian te unol niki. Honorable to kayo puri rapi ako na kayo te minute. Rapa, Honorable Madam Deputy Speaker. Oyo kaya kanan sira sadi karinek may peso. Yukuray ni kawa te sati yari na may peso. Pasti meto antani nga min takamete pa yare karawa kinukan triri kayo. Akora pa Honorable Madam Deputy Speaker. Kora bate te minute te sate po kana misirak te montay. Kurapa, Madam Speaker. Ay kahit ako te minita na nakaya ka. Ay nga ya pa kiri. Anda pusia te minita. Pa meandra ya kamete pa yo ano ko ngay anasa ay land view apo. Kora bate sate te minute. Korapa, Deputy Madam Speaker. Pero na makay na ayo at kantani nga paano asin ako ginta kami tabay. Akora po. Kora bate minute te sate. Kurapa, Madam Speaker. Ay rang panaroy te minita. Ay karapai. Kana te bukan sirak kata kami tarik. Kana ron na ba yawan dagi Tita po ni Mayang yari. Sinakarin ako yari kaya Mayang. Kora bate sate te minute. Herapa, ibukin nen karin ako akin na Mayang. Ay to ko pa yay. Teta po ni itauro ay kay yari asa ipeso iyakun ta kastam. Ako na ni popo kinako ni kaura tapaan ibukin iyakin na Mayang. Ako pa, Honorable Deputy Madam Speaker. Kora bate minute. Kapirin po kana misirak te sate. Dapat Madam Speaker, ay kahit ako di minita. Ito ko meta kain di takang sira at taba kain nui iron tau te kata singa yan te Madam Speaker ako. Kora bate sate te minute. Sinakon ganda sira karimina ani tabi kagiron te sate may peso te menna e karinya kaya Honorable Dr. Sinte Isintiang ena ko te sate. Kora ba Honorable Madam Deputy Speaker, tayo main mo at sekarang ko Takan na sila kapag mana mo ni Mauri. Kam na penin Mauri. Mauri. O yung ano takan na sila kaya namba tebo ano bi metawan ang tuwa tabi pa. Na usiya te militar tabi na. Paya pa kaya ang kay makurian ay electorate office tande may peso. Kora pa Honorable Madam Deputy Speaker. Kora pa te sate yana kaya kakam sila kayo iron te militan te bota kina makuri bukin te swa Honorable Martin Morris te na koyim te milita. Kenapa Honorable Speaker? Kayo pun daw kampanya ni kaya kat siyang tabong ngayon ya kan dito yung makain na pewera nuka. Kami ulukon kami uliya presidents ta komen no iritan ta kay tara minito tanti kampanya. O pun ngayon tanti ya kanga ilikili kaya yun ako ila di kan peso kan na pwede ni Mauri. Mauri. Karapati sa tito ben na karinek may peso na sila kyo ayo kaya kakina. Sa wumi ka nga kailan at kamete pay yon tatapi kayo. Korap sa pay. Korap at minita te sate. Korap rin Honorable Madam Deputy Speaker rangin naitaw de minita na kaya ka ayo bukan na o sila kita muantay. Nabusiya de minita pato nakon ningay NSA kamete pay ya anatan mo Korap Honorable Deputy Madam Speaker. Korap at sate te minita.
Raba sa pai raba bukan tis silak itu tis hati ya kali ini kami besok. Enggak karena tangi ada tay na sat oh. Ari ya pun aku bawa tay pun pakai ni yang uya me akurak kate to sila katara-tara pa. Ngayon daw ta mo ta iwan si kriya roi parista mo ma tarakin te job sayo. Ngayon sa si besok ciusi pangani. Kangai mali yana betantin kapen. Karena pun tagi na ba ay bubuk tantin input siya patot di kangaro no mali na kino na tiya buburak ke maka kangani tu utara mo astang dia pe saan may doi ato may nang kanya ya yana ko ngani ri mina ke kana ibubuk ay ori kito no ko ti sati ya kanina kira Kora ba minita te sati ya kora ba de albo madam deputy speaker po ta bun nei wana ba de kamenen bokan no sirak tai mai nei to ga bun de mai nei deputy speaker de bun de ta kai to no ko mem ta ang ai na mo apis de pugin de de sa sen ro kon to gi ta ya yu ta ti roi no ko iran ta benira no ko or botan no me ta pugin de christmas ta ka li ke mai o yu ngan de kamenen bokan no sirak yo no deputy madam speaker de korang indara ba de minuta nam kaya ko ko ta ayo ay pun kapenen niya bukan na usinak pero ri basa sabun gawin niya patakori ri no ko imte minita mungkin te to kiberan te iterayo o ari ayo pun kanwan te tiak tare bas ya men ba mente o tanga wo bi metonga me ri basa kawin ba te takori ri no ko imte minita wam dan maguri ba iterang ke akunan kabiri maka kiberan na yo ko ba te honorable deputy madam speaker Kora ba te sati te minita Raba de sabeda raba bukan dikit dislek ko wai ade naru nare manewe ade ye pun ye yang ada tua ade ngai da tanti ade bilan nara tua ngai ade kat I sasan no dia ngai taranda ya kedang cerita na peroi pada stawo bet job sayo ngai na pannaki ide kede ke mete parliament ka ngai ne ina independent ki ngai ina private office bun bukin te sati te ben ngai ade Kaya tayo ina pun kayo no ami bubog tante ya kana otherwise kana taon nang pun iyang may akurak kangay nang basi pare ada pun iya ami office kana pun kampun to iya tayo pun kayo no ate jaka kayo kayo uling anda na tayo bro na kay sati ya pun iya na office temen ade emena na office ari ya ibigay kini ana pa kangati sampo sa kita bere nakaungayo meron pun na ko imite bere makangati nakatiya pati takatuto ibigay kini yana ba yo dai tiaw sinti wa minan job sare spere ni minan toye taw ya na ba kana ngai batang ngai dari tos kainan wayu taw sa kaso sa wisi vari ba ya rabis taw yo bis ara kora kaya mo kuri bukira atau sa akin me kaya sa su ye pare enang koran ni ibu boki kangani to wana utara me okor au tan ta ko me rori bare yo pun ko ida tanti kata merwan kana ibu kayo ay Kora ba te minita sati ana pokia te ena anga takabenya sisirak bukan sisirak te sati me tarwa te nena honorable te vai vai na ko te sati Raba tisabay speaker madam the government ikaraba te sati me besu akarinek karikian na kangan na kunani puto ka ani ko tanapa nan tarawati ni nan ay ko wai titu me pun nang ni bubura tipu ani ti yan ng kana to ay nguri na petiminita o to ang kana ako nan dikia ta kin na timinita ito amin na nararu ngai pun ni ngai ri pun tak nan na ko roy na ngaya ina kunana pan nang ni kawakin na pa karata maruaru meterana Sati ko kana ko bukan dalam sisirak ngaya ang kana ko bataya ko wali ngi girate po nanyo sa buku sa timita man sa makuri pa atayo kaya nga ban neto inanon anatim ayo tetayo yung kana ko tayo ka sa kisi ngai da kan tawta ngai da ma kan sa kai tarani ka bane kaya nga siwatake ora ba sibi kaya buku sinan tayo ora pa te sati timinita Era wat sabido era bariki bukan te sila kayo mayroon te sati kalinek te banda may tarawati na inan o
E ko pare na na re te tan pun te tuana esa te ye ana skera to te sama kure yo mare na ra tuana pare kangai stabu be na ke mina ena ka bo ki ate pare men bangai na pori era pun ko ye ngato mina sino ne na ba ni mon tara ya pa kana to nang din taka anak taka tau mo ne iron te sama kure ana to sina tara ra tuan ni ka sa ke roi pa to enang sinang ka ke ara ngai na pun independence to office ngai na ki mina ya yan te pare me kan to isen sakan sa mga ngai raw te proses ngai ra nga sila tangire kita kameta pa mo yon to ai pero nga kina may romi tante tira yang mo no ore pan na ngai kana yang mo yam tanda pa ka pesi ke sabi ra ben nagikabungan na iraru ke ani to na option ba pan nari abin na ben sabi si ko ni bowi ame araru wa ke ya ke ba ya robis ibuki ya tan makuri atau ya korana ben kawari de kare to kamapun konan sukun tuje to atau yu yami korak nga kampun denda mena ye kada yo ngan nari bobo kana tan korok sampai Korapata minita ya ban pen puan tis sraki han sna ona sra karimina ala tabaka ki rom tis atemi pe sot melna karine ki honorable Choi Freddy na koim tis ati Berapa, Madam Speaker? Ay gurin tapi kalau sirak yang tu tapi apa nampak na tebubuo na pi merwaiwa na busia de minita akariniak ada tapi na dikain sama piridakin pun pai atau temeu yon kiri pes moral diri kayo yai tak temeu nakon diri kaya po ayo nakon tapakaman enteris para patesate en la que hagam sere kayo iron tibente bota que no makuri bukina tapanin na pe akari kirakian te ununiki honor bota kai pore ra pe wa en ako te minita Herapa, Honorable Deputy Madam Speaker, how you on a kaya the Tautea and kindness man Silaki, Seti and Munbenda Karinet, may peso. And a capeg the Tautea yan the Sua, when the Rinano to rates have bow, Nikaita Rakan Bon de Mel, Nganaye, Watanga, Wobimono. Korapa, Deputy Madam Speaker. Korapa te minita te sate pohana srek Madam Speaker, ya kaya tahu kita tahu tiada. Ini anak kaya di minita era karinek, ibuin orang atau bakin ayu antara kayu, kaya semana kaya. Asal puto kari kita disirak, bukan disirak. Ya itu raka di pakaman nak antara kaya narok. Rap. Korapa te sate te minita. Rapa, bukan nasib seti mun benta kalinek. Ye makurian terak yon ke teris sanan berongak ke merokina na mente raitera. Hari pun saya pernah terik takantani ngapa enak kaya non dari kantani ngaya seti kalinek. Korapa te minita te sate. Rapa Madam Speaker, ikai tahu di minita na kaya. Ipun kaperin na sila bugin bukan sila kayo. Yakonan kata merwa tigi de tapakaman an kapay siya nibus mai katan pakaman nakon te tapakaman ay mai rayo krap. Korapa te sate te minita. Herapa, Deputy Madam Speaker. Ipun nung matayri kita sati kalinek. Nungkuran nora anak kata-kata di minita po nita di mana tahan maguri. Yon keberan kata meroan atau kangen hari. Eme nono di lens ni lagi materis. Sinakaberan ako na hari aro kongkai ada puno pakanap. Korapa, Deputy Madam Speaker. Korapa te minita. Ena kabenen po kan te sira giro te sate me terate ni nano honor po te poi wa ena kaim ke sate. Korapa Deputy Madam Speaker. Ang kanayang roy doon di minita. Ang kanayak era una kanano may ang karapa. E karapa tara orang katinay na no ba. E napuno-puno na pa iyay tarabatinay na. Sa gisi peso. Kiripasin na pa panin. E napuno-puno ka panin. Yari, tayo ka minita. Sa punupusi ko pa ko tayo ka. Nano nga tibusi ayo ari ki. Ko man nano ina panganayang roy tinaan bisin tinaan merengwan kita. Sa kisi yon pundik na may makin ni karukwa arure na
yobsi ko sa timitan kana yang roy dum timitan kota yo korap Korapati sati, napon kayo na ko tayo na kontimini, tayo po narastrak, ti sati may peso, makaya mga reason na kami ti taro, o ti kinipya sa panin, irari rom timinita, ya kami ti timinita na ko yung. Raba, Deputy Madam Speaker, ako, are, tumaruro are, tapos gini peso, tako ba, ipon sa utake na unti gini bes. Kaya tapos peso, tapos ba bukin gini bes sa panin. Ako raba, Deputy Madam Speaker. Korapati minita, ya pon pinipukan ti sirak yan, na sinakon ka na rastrak karimina, na tapaka gilong ti sati, may maya na timenda karinya, kaya honorable koropes, di muera, ina ko yung ti sati. Honorable Madam Speaker, at ay mahal na waka, pon ti tumuntay, ti tamaron ti kanima po ngayon, taon ko ngayon. Yari tayo magi, araw sati, na kanarap mo koramaya, kanarap po taginun mana, ti peon maya, Saking maringan at kaya nakatigi siya kaya asan ro ko araw tayo ang taraw hindi takatap anaruri tanan panan kamauri ayun ndar mane pa yote honorable Madam Speaker ay saman na mayroon nam tayo por at prestige ti kauman minita at iritan ta kaitar tandin kapan apun ngai kapan ay pun kain maya kaya ang ramen tapay kakor ay kakor an panan ay mon ti tab sinabi mo mauri Mauri Ayo takan usirag di honorable Madam Deputy Speaker, kangay takan na. Penikain pa apakan manin tipin puntukan at kanganga ay ruta kaya yarabutan namin tayo ang mayana. Kung natataw takan kapara bukin tayo mayo, rarap honorable Madam Speaker. Korapati sati, ena kaya kakam sirak kayo, irong timilit ang tapota kini makuri. Temani, ang pipilian karikira kita kami presidents sa karinig, honorable Dr. Tuwet, waso na kami takawaman presidents. Gurin takin na konserte yak ni teman na may mayana epenisen na ko the corporate data views na kon tanmal in the council yon na pa ni ko tak mayana rap Korapata kami presidents ti sati. Arab aje honorable Madam Deputy Speaker, Arab anak kaya kati takawaman presidents sa karinig, ay tao pa ang punti. Ayo sa kiyaw mina ba punti sila kaya pun away may ruyara bodan namat na makinanta kanga kita asan dari yan netara mga yan te pung kinamagay na kasan ako ito ba kawak tapi nga iro tante ya pun terwairan dari kakaya kabuan te dari kaya kan segme kawak ya pun no panante dari komen bukan te sirak de honorable deputy Madam Speaker ate tanan man ya kasan ako kay te ta komen presidents ikay gabon pa naman tanan ya pusi na tanan na outstanding na mga inay kaya kanuan te kayo kaya era pa te Madam Speaker. Korapati sati, te kaumen. pero bukan sidak ya ko bare naron ay siyak na bagay may na kanta ni ba na ni sek ting na ayen to kana itensis ne ke na to na sidak na bare nakikinaisen kaya na besi kaya kita tuwa mungkin na mawala kita tuwa teman yang kaya tekapin dan pakaman ano irul may na inuron daw pagi hindi na makain na ako na ikutan naman maya na puya tansa bugin man takata kasen kan ko gino maya na temay siya uwa temilyon te uwa tenu meto wana tanga wani uwa mesu ayo te kantarin ka benta mai sai yo na araria insan ni segi de taste de que vale ana si ta kina wota bu de bilu ga asek de mai sa ko ke e pon na ke sai to ko naron na ita kina de sida ke pina mo ko ke ro ita ko ba ka na ri na ke te mena pare e pon na ko ro te mo na ere kana ye to te iro mo Tana i bukin naron dai sa para to te pen ke bukin ro konte urite ni ke to ag bongan right urite ke to te indar na an kan to bukin naron ro mayana a sati ya khrinek te mai sini mane san pa kai mayana de karo ko te makaina november u te million te u te me to wal tanga wan buan me mesua tara ero Korapata kami presidents ti sati.
Arawati Honorable Deputy Madam Speaker, I represent the comment. I don't buy a bonno Artan European on the Rapmore Mayan. I scope by Erari. You don't buy Metat and Nagaparapati. Comment I Ikarapara, I told you Punyanaba, Sisaka Gabusan of Vandari, and Moment Minisecano, or I Bunny again Mayo. Don't bet the Maisa, what happened to me, or Sack the Maisa, what it sekarang ayat itu mai saya ada tayasan dari kan ndrokon narap mohora mai na ugot abun division karu ko tena mai na November. Madam Speaker, itu bang ayat pun dari ya pun pen bukan de siak inang karapara parik ngapun ti tagan ka an karindan na ko ya kan na putagin makul ta komen tiraga rona ba akabeneri kirari angi akoro ya bukan de tiri kai mario the Honorable Deputy Madam Speaker arara parik Kurabate Sati, Tahomen. Presiden apa? Anak takan kau ngono te Sati akan yang dalam mek mayan aku yang orang orang yang orang kau yang nanda nok no ya nok kasan yang mau kita ya wata me wong te beta ye ba ya pun dia ya kona ke na ke ngane ke lo ite tu riche ni ke to atara ke na ne ka kan kon te sila ke me mayan itu pada kau bari itu pa yu kai pada kabena sila ke ante takata kan te de yo ta areng pun pada tahu semua karena sebentar ya mana yang asalnya pakai kayak begini tak kata kayak pun nang kora-kora itu anda betul kok mana pun ada ya pun bang kayak dol demikian dia ya anda mau oke mana kok yang awak demikian kan awak demikian kan tin awak demikian kan kau nak terang kayak pun saya kata ya kau kini kalau itu mana kita memang ya pun memang terangan nakon baik itu itu aku bayar nang ya pun tak kira sebab masih saya pengen kayak anda kata ya pun nang kora-kora orang kantor nggak banyak enawan ada bang ada kim orang kari kuan kontai kayak mana era pada Deputy Madam Speaker. Kurabate Tahomen. Ayah pun rawat dengan setiap mayan kayak kan rasrai senang rasrai karimina ada tapi aku kira untuk setiap yang biasa temennya kalinya kayak Honorable Choi Freddy anak aku itu setiap. Berapa, Madam Speaker? Mangkon ada. Ayah 167. Ay, iyo tekan nau sisak nampana tubuo ono pi mesua yon to te pepa na pusia te minita kariniak pa yei kaina noa ya kain kawan peso ibugin nen na yamane apa yokona tau te ka ntopa kaina no ya yo Kurabate Sati ena kayak agam sisak ilom te minita potang ini mapuri bukin na tapanin ape akar kita kian te ununi ki Honorable takai puri rapi awa ena kaim te minita. Erapa Honorable Deputy Madam Speaker. Mana kaya kana nakabena sirak seti yang benda kali ni. Ibu ni panahon kami awalnya kain na tapo peso. Erun na meyer kain karko tongor. Data kami rakora kami mem ada nanga ngapai para. Takadre bungai mai. Guna ko tiga ino ko ya kan po mem. Kaya busumaya tanako anang kakanda to anang kakawa kayo inonte. Tuwiga po. Itag Mewake doi na painon de taya an ni kamaulion kamaurong na pati Madam Deputy Speaker. Oyo kana kaya kana sila kiti sa tiya monta kariniak. Tatauro sa tau teka ni ranua tetapi kayo. Korap. Korap pati minita tisati. Berapa, Madam Speaker? Ay kahit ako at minita nakiya ka ay kimotuturi. Ay an kami ako nagi be short and sweet an nang tatagirak era pa di minita puto kagin ba bukan sirag yai takatara ibukin to busi ayo abusi kan ako nanti yang mana pe wari ini kendena tonto complex to Red Beach ada tetapun pa ke tepan tidak kira ke pak berapa Kurabate Sati yang si kom Mike te minita. Erapa Deputy Madam Speaker. Bukan sirak seti yang benda kali ni. Aku kaya itu kau pernah sita pun mau kaya kan untuk monten nama sirak. Yan tapi kaya apa ya tapi kanga unumane kanga makoron peso ke to. Itu kau pas nak ibarat itu ada kan to
Ye te tapu ya pun kona noria pa. Ena kona ndoro na ko ye ya manepa. Sakai ni ora me te sati ya mun benta karinek. Leita ki me ana pota kuno mana. As tauroin leita ki mangayan. Bongira kai mai. Akora pa Deputy Madam Speaker. Korapa te minita te sati. Korapa Madam Speaker. Ayo pun te ka panai ya. Unmane au nei ne apun kain peso. Kai tawa di minita. Nana kaya ka enang karaunan. Ay. Ito ko yapon bebe na au sirak. Ay pun itan di kita paran ka kategori ti penente au sirak ayo pun kapenen au sirak inte jauh sayo ya tepe ka paran ka kategori no ko min ka pene ya itai ma kain peso ka pene kategori ko te honorable speaker karinek ka te berestes ta ko men te minita di tentang kaitara di tante ini kapan walaupun kain beso o kain kiribes dari orang di detai yo panahon ketika roy di Christmas atau di liga wakan yo harap pada sati temen itu Teroy kain beso pada temen itu kaya pun penye bukan dari sisra kian senakon kana rasira karimina na tabaka kilom di sate me peyang te menne harinia ke honorable Petero tani pora ena ko imte sate Rapate Madam Speaker, ai kukure muan buta usira ke te kana re mo koron. Lampara ora pi. Ai de tek pedi de mina. korapa te sate ya sat buta na sira te sate yane senakon kana rasira karimina na tabaka kilom te sate me ta pueran te menne harinia ke te Honorable Costa ke Kukoria. Ena ko imte sate. Kubasin dapat Honorable Madam Deputy Speaker. Mana wakas dia pasin kami uriran kapan. Nak imte Madam Deputy Speaker korinek ada presidensi hari ini. Takawuman ini tante terkait apun ngai kain kapan. Ya merawat setia korinek apun kainnya pereta apuran. Nang itu panan ke kami tameruan tinga pungai panante mewa te merunga kam na panin mewa ya kurin tapi kau sirak ya nampana tempat ini pui mewa akan ai te akan ikan bubusia te tau te ka paian na peri bukan kat meruan muapu ita pun tiang ai perau panati meton roi antara roi no ko ya paruk kita no kon nevepe yo ne pe wa ta paran ko besin dapat Madam Deputy Speaker. Korapa te sate na kaya kakam sira kayo iron te minita de pota ki makuri bukin jaunon rai na kare kira kian te itera meino ko honorable mikarite te meri ena ko te minita Ko ta tariga wa to me wa dip Madam Speaker o yo ka kan na ana sira ki te mende te sate ya karine ki meita pueran te sabe bairi ya korine o pota ki makuri e tauroni bobo kindina no te pupusia yo Leita ki meta council anda bueran orapatan nako te tau te ka akia ire kire kia akia ire kire kia makari kira ke yonna pa oi morarki yon tata maroan tenan wap Deputy Speaker korapa te minita bukan am sira te maltai te sate Kubasin dapat Madam Deputy Speaker ay rapari kita minita kari na kinana kaya tapon si bukan te sirak may manya kana ko bukan na usirak atay kana koriyete Madam Deputy Speaker ka terakin mo apa ikay yay tuwa kaya ang orak yay yari ngayon ka nga kakawa kaya montayin kiperak kimay na rin ang pupa karik tayo puro ay kiperak kinan tayo na yo ako na rin ako ay pupa karik ngayon nabubusiya ti miniterang karinek patira yay ana plani bukin kiperan na yo ke tira ana yango ana tapon ng makuliyay ko basin rapa Madam Deputy Speaker. Korapa te sate te minita Deputy Madam Speaker putokan takawon sisira ki putokan o yo kaya kana tuten as konan nga pagata meron onorakin te tautea ka paya ki peria sisa baire naron sipon tatani yey ako na ni karawa ti bubu kya ministry na TV na TCO naron na ba kong aki wan rokon na simtem si ay tabueran tay kanak ang mino kina may ay SN pusia o TVC na TCO karawan te sabi man te sabi ay ako na ya kamensa di design
o to costing yon kata meruan tapun tu wa wari pero ke kawan teto ya sukung kai nanon penjem sia karikian manenakin dikin manenakin iron tem sia ono warrants na koira asa kamananga yanapa rasim panana kon karawat makur kang mon nan bukan anamon sisrak bukan setia karnya korap speak Korabate minita tesate bukan nam strike. Basin dapat, Madam Deputy Speaker, ya kahit awari kiti, temenitan na nakayak, ay kahit pa yasan karoya ti ano tapon ni makuri, erara pati, temenitan mana tani makuri. Tapos sibukan ni kiti siraki, ari yasa ti design, mata costing yon na ti tapon ti wapa ni ipayaraw, ang mga bubusiya ti temenitan kaninya kin kapaya-paya na mana tani makuri, tirangke no rariya na pa. Mga kanako na ni mga karawa ay sabi yon tuwa pa ni itapon tiyang kaya iti tira kaya na patuwa kaya yang na ako na nora karimi na patira ako na ni pupo kaya titap tiyak ko basin na pari ki Madam Deputy Speaker ay pati temenito Korabate sate temenita. Deputy Speaker ay bugin kan ne ari tapon tiyang kanga kia muatakin na ne me ngai emu makaki Tibusia yo anang konangkan ne mga karukok ti sabi yo nane dirige po na matata na bin sa tiya karne baya kami wiri kinapa tari na ri sa tiya teman gabin usara kena kontrinik sana kono sa kurbu kinapa ayang wonte takawai ti tapun tiang hari bugina kakapongan ato hani kiba temeren wani kiba hari bugiana iruha ndoro ko yo anta buera mangen nane ekako o ministry pa te boro iniango iporo iniango ada tapun tu wabu na per eta bueran ya pun dia ini mon paya kaki tenan mani ni poka pare pun singa yana pangkai te per ro ko ye te kai pukina pasinsia ngai tu ai morori terawa ndoro ke I Christmas ena gra Roma sadi silita ki ma donan sadi intaino o sinagi per ini no nangarain koraba speak Korabate minita tesate bukan nam strike takapanyantay. korabari ki Madam Deputy Speaker, ay balikan kaya kati temenita kalinek kaya kanti tisrak kayo at bubusiya yo. Era pa sa kaskuay nanon pa yan na tani makuri po ni nanon pa na ibukin ti pukan. Hindi tat mana tani makuri. Ay ari pun ake bukan tisrak masakati karaoy na nanon ti Christmas. Jadi kaya po waya wukan. Sa natima tuan pa utakin na pa apara kiribas. Ari timauri tiroyo at tabumo sa napanin ti karaoy. Pasin dapat Madam Deputy Speaker, korabari ki temenita ko din. Korabate sate temenita. Kau itu kau mewari kau itu tarik tim ti speaker. Era pa ari pun Christmas sa pande tau dia. Dia tau dia kan kai yon Christmas. Tapi nana pa kabungan apa ka Christmas ta bueran ti reina akantun pano well develop ai bugin ti tourism atau ti fisheries sector. Ari nagra Roma etimet wat tau dia kan ndara ta bueran bopun tu ona pe tiapa. Ena pun push ti tourism na kontai kanaro. Ayar kain ta bueran nanu nanu te tau tiak suku dari kin te tau tiak kai pun te tau tiak apa na ta bueran karena situ wana reyang ena pirira ke ta bueran te ya wa ko ai tara te tau tiak ena mamara maka yei rapatan te tau tiak kai ta bueran ena piru maka ta bueran kai yei ror tau tiak i dari kia kora speak kora te minita itara te tai ai sinyo te mines ai e pora tai katawano ai sa mga punrana rin itana ko ara oral questions may kaya kaya meet the lunch sina break may bukin the lunch sa mga giray kay tiyaw kaka masalamat yaw sang kay